laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi ala ni'mati al-islami wa kafa biha min ni'matin jalila wa kafa biha min ni'matin 'azima. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن نبينا وإمامنا وقدوتنا محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من استنى بسنته واستنار بنوره ودعا بدعوته وسلك في مسلكه إلى يوم الدين. وبعد، أيها الحفل الكريم، الجمع المحترم، أحييكم بتحية أهل الإسلام والإيمان قائلا لكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل ويوفقنا لما يحبه جل ثناؤه ويرضى، ويجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. كما أسأله تبارك وتعالى أن يجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا بعده تفرقا معصوما. إن الله تبارك وتعالى ولي ذلك والقادر عليه ومولاه. إن جرني الله سبحانه وتعالى إن يتيم كنك الله سبحانه وتعالى إدو دندنيغل نيما جمكو دي كنك الله تبارك وتعالى أنيمني أميدي نيما دي تبتا ko nemaji mawnudi, ko nemaji ɗuɗuɗi, ko nemaji heewuɗi. Anda ittiri majji eno ɗi fotata siwana kanko Allah subhanahu wa ta'ala wahda. Waɗi hiɗen andi kala ko woni e meɗen e moƴƴere e kala ko woni e meɗen e nema ko immorde ka makko kanko subhanahu wa ta'ala. Wana kanko Allahu azza wa jalla o wiri no wa ma bikum min ni'matin famin Allah. O wi kala ko woni e moɗon immorde e nema natte ɗum ɗon ka makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala, andon ko immorde ka makko kanko subhanahu wa ta'ala. Wana tinnare moɗon nden okki on ɗum, wana ƴoyre moɗon nden addani on ɗum, wana wakkilare moɗon nden poɗani on ɗum, bal ko nema immorɗo ka makko kanko subhanahu wa ta'ala. وما أصابك من حسنة فمن الله. kala ko heɓuma immorde e moƴƴere andu ɗum ɗon ko moƴƴere iwrunde ka makko kanko Allahu tabaraka wa ta'ala. ɗiɗo nemaji ɗi tawata ko ɓuri mawnude e majji, ko ɓuri hettude e majji, ko oɗo nema faaminede jokkine kaɗo diina gongawa woni kaɗo diina nelaɗo alayhi salatu wassalam, woni dinul islam. En jarnimo kanko Allahu tabaraka wa ta'ala e dow dendanigal nemaji ɗin ammatan wa khassatan. oɗo nema mo tawata ko kanko ɓuri mawnude, kanko ɓuri teddude, woni ni'matul islam. yeso ɗum mi seydike wonde reweteɗo e gonga ala handuɗo e dewal ngal foddi e maggal siwana kanko Allahu azza wa jalla wahdahu la sharika lah. mi seydike wonde nelaɗo meɗen on Muhammadun sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko jiyaɓe Allahu tabaraka wa ta'ala
ɓe tawata ya'budu wala yu'bad ko ɓe rewa ɓe jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe rewatake ko wana non ko ɓe nelaɓe makko kanko allahu tabaraka wa ta'ala ɓe tawata yuta'u wala yu'sa kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko ɓe ɗofteteɓe ɓe lumdatake ɓe yeddetake en turki allahu subhanahu wa ta'ala yo allahu azza wa jalla ɓeydu mantore makko nden e kisal makko ngal e yurmede makko nden e dow maɓɓe e dow dendanigal sahabaɓe maɓɓe ɓen e kala neɗɗo jiyaɗo e yimɓe nder suudu maɓɓe hara ko gomɗinɗo e kala jokkuɗo ngolɗo lawol maɓɓe ila qiyami sa'a haray si ɗum feƴƴi kono yo siɓɓe tedduɓe mi salmini on ngoɗo salminago ngo nanɗon ɗum woni salminago ɓeɗo yimɓe kaɗo diina islam ɓeɗo yimɓe ngalɗo gomɗinal ara yeeso ɗum inchallahu tabaraka wa ta'ala bi'aunihi jalla wa ala wa tawfiqihi wa taysiri wano siɓɓe meɗen ɓen ɓe holliri noon yewtere meɗen nden e oɗo waktu barkinaɗo e nder nduɗo suudu jiyandu e cuuɗi allahu tabaraka wa ta'ala yiloto e oɗo unwanu mo nanɗen ɗum woni attahdiru min ghururi addunya walshaytani ɗum woni rentingol immorde e hoɗo kañumma e jamfa e ɗayne ɗanɗo gurdan aduna e oɗo iblisu alayhi la'na mo tawata ko gaño meɗen mo jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala ɓanginani en gaygu muɗum kanko allahu subhanahu wa ta'ala o rentini en e makko hattirde rentingol hareɗen andi ɗiɗo piije ɗiɗi woni alhayatu dunya bima'na zinatu alhayati dunya wa zahratuha cuɗari ɗanɗo gurdan aduna kañumma e weli e foti ɗanɗo gurdan aduna wattude e hodo e ɗayne oɗo iblisu alayhi la'na jomi meɗen tabaraka wa ta'ala talama hadharana minhuma fi kitabihi alkarim wa fi sunnati rasulihi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam no heewi no ɗuuɗi e ayeje ɗe tawata ko ɗettaɗe ka deftere makko kanko subhanahu wa ta'ala e makuji immorɗi e nelaɗo makko on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ka kanko allahu azza wa jalla o rentini en hattirde rentingol ɗayne kañumma e jamfa e hodo ɗanɗo gurdan aduna e cuɗariji muɗum kañumma e weli e fotiji muɗum ko wana non o rentiniri en kanko allahu subhanahu wa ta'ala ɗayne kañumma e hodo e jamfa oɗo gaño meɗen mo tawata ko feññinɗo ngaygu o suuɗali ngaygu ngun woni iblisu alayhi la'na kanko allahu tabaraka wa ta'ala himo tumbidirani en rentingol en e ɗiɗo piije ɗiɗi e nder ayeje ɗiɗi ɗe tawata ko hikkodirɗe jokkodiri e ngolɗo cortewol woni suratu fatir kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi ya ayyuha nnasu inna wa'da allahi haqqun fala taghurrannakum alhayatu ad-dunya wala yaghurrannakum billahi al-gharur inna ash-shaytana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir allahu tabaraka wa ta'ala o noddi en ɗo en dendanigal yimɓe ɓen kanko allahu subhanahu wa ta'ala nduɗo ewnandu makko e nduɗo noddandu makko wana hertanindu gomɗinɓe ɓen tun fadlan hertano yimɓe ɓe tawata ko yimɓe andiraɓe ɓandu feereru ma yimɓe andiraɓe leñol feerewol ma yimɓe andiraɓe leydi feereri ma yimɓe andiraɓe haala ka tawata ko ka feerewa bal kanko jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o noddi en o noddandu ndu o hawtindiri en o mooɓi en en dendanigal meɗen enen ɓe tawata ɓen ko en banul bashar woni ɓiɓɓe adama ɓen alayhi salatu wassalamu ɓe dendanigal maɓɓe mu'minuhum wa kafiruhum julɗo maɓɓe gomɗinɗo maɓɓe
geddo maɓɓe e kefeero maɓɓe. kanko subhanahu wa ta'ala o wi ya ayyuhan nasu ko ono yo yimɓe inna pellet wa'ada allahi fodore allahu tabaraka wa ta'ala nde o fodi on nden ko nde haqqun laatoto nde sikke ala e muɗum. inna wa'ada allahi haqqun fodore nde jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o fodi on nden ko fodore nde tawata ko laatoto nde sikke ala e ɗum ɗon. ɓe gandi allahu tabaraka wa ta'ala fodoje makko ɗen ɗe dendanigal majje kanko tabaraka wa ta'ala ko o laatinayɗo ɗe ko waɗi o lundota ko fodore. inna allaha la yukhlifu al-mi'ad. kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi en wonde kanko si tawi hawri o fodi kanko allahu tabaraka wa ta'ala o lundota ko fodore makko nden o laatinayde ɗum la mahalata wala rayba wala shak. nde ɗo noon fodore nde jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala ɓanginani en ɗo ko fodore nde tawata ko moɓindirde fodoje ɗuɗuɗe no jiya e muɗum fodugol en wonde kanko allahu tabaraka wa ta'ala o luttinta en e ɗan ɗo gurdam aduna. kanko allahu tabaraka wa ta'ala nyandego e nyalaɗe ɗen o ɗettay ruhu goto kala e meɗen si tawi hewti ka o happana ɗon o natta ɗum ka makko kanko allahu azza wa jal. jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o wi nde ɗo fodore ko nde gonga sikke ala e muɗum. o wona noon si kanko allahu tabaraka wa ta'ala o natti en ka makko kanko allahu azza wa jal no wodi nyallal ngal tawata ko nyallal ngal o happi kanko tabaraka wa ta'ala o ɓangini wonde nden nyanden o immintinay tagore makko nden kala ko o waɗani wonki kanko subhanahu wa ta'ala. kanko allahu azza wa jalla o jonnita en enen yimɓe ɓen kañum ma e jinnaji ɗin goto kala e meɗen joddi ko on tigi golli kon. si tawi kanko neɗɗanke on ko moƴƴere o golli allahu tabaraka wa ta'ala moƴƴinanamo nden ɗon moƴƴere ɓuri ko nde moƴƴi kon o mawnina moƴƴere nden ɓuri ko nde mawni kon. kanko allahu azza wa jalla o yoɓa on ɗon neɗɗanke ɗiɗon aljannaji ɗi kanko jalla wa ala o sifani en fi muɗum ka qur'anare makko teddune nelaɗon alayhi salatu wassalam kamɓe kadi ɓe ɓanginani en fi majji ka sunna maɓɓe selluɗo. si tawile kanko neɗɗo on ko faggitiɗo bone kanko oɗo neɗɗanke allahu tabaraka wa ta'ala yoɓamo kadi si tawi o yaafaki neɗɗanke on o yoɓamo kanko neɗɗo on ko o handi e muɗum kon. ɗum woni naadugol mo e ɗeɗo lette ɗe kanko allahu tabaraka wa ta'ala o marani ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe salaniɓe mo. ndeɗo fodore aranere woni en luttata e ɗan ɗo gurdam ɗum ɗo hide gandi ko fodore nde tawata gogugol ndeɗo fodore e sellugol ndeɗo fodore no fota ter e tabintingol ɗum ɗon e fiɓugol ɗum ɗon neɗɗo mo tawata ko julɗo jebbiliɗo e neɗɗo mo tawata ko o kefeero geddo. hay goto sikkitaki wonde ndeɗo mayde ko nde aranayde mo nyande goo hay goto sikkitaki wonde ruhu makko on nyande goo o sertay e ɓandu makko ndu. ko heɓi sikkitiɓe woni ɓeɗo yimɓe ɓe tawata ko yimɓe heferaɓe ɓen ko honɗum woni ko waɗoyta ɓawo mayde nden. amma ndeɗo mayde bana joni meɗen tabaraka wa ta'ala o ɓanginirani en non ka nder qur'anare makko teddune ndeɗo nde accata wonki hay e woti tagaki nde accata ruhu hay e goto tagaɗo. allahu azza wa jalla o wi en wonde kullu nafsin dha'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyamah faman zuhziha 'anil nari wa udkhila aljannata faqad faza wama alhayatu ad-dunya illa mata'ul ghurur. kanko allahu azza wa jalla o wi ande dey kala wonki ki tawata ko tagaki kinɗo wonki nyande go e nyalaɗe ɗen ki meɗe ko wiyete ko mayde. kinɗo wonki nyande go e nyalaɗe ɗen ki sertay e ɓandu makki on. kinɗo wonki nyande go e nyalaɗe ɗen ki nototo noddandu joni makki on tabaraka wa ta'ala. o wi wa innama tuwaffawna ujurakum yawma alqiyama. o wi kono non ko nyalande dargal woni ko goto kala e moɗon timminante joddi makko nin o hasbe kanko neɗɗanke on o yoɓe joddi golle makko ɗen si tawi koko moƴƴi o yahana ɗum ɗon si tawi koko boni kadi o rondoyo kanko neɗɗanke on ko o faggitiko.
kanko jomiraɗo azza wa jalla o wi faman zuhziha anil nari kala manin on neɗɗo mo tawata allahu tabaraka wa ta'ala neminimo, allahu tabaraka wa ta'ala yurminimo, allahu subhanahu wa ta'ala teddinimo, allahu azza wa jalla o yiɗi on ɗon neɗɗo ha o woɗɗintinimo kanko neɗɗanke on geeɗo yiite e lette ko o waɗi ton kon, o naadimo kanko neɗɗo on e ɗiɗo aljannaji, o neminimo ɗiɗo nemaji waɗaɗi ton. jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o wi faqad faz, haray gomɗi on ɗon neɗɗanke o malama malore molanane nden, kanko neɗɗo on o geɓike geɓal ngal tawata ko geɓal ɓurgal mawnude ngal. o ɗum waɗi e cheikh ibni uthaymin ɓe maki alayhi rahmatullah ɓe sharhu maɓɓe li sahihi al-bukhari ɓe maki wonde laysa al-fawz bi an tafuza bi shay'in min ad-dunya walakinna al-fawza kulla al-fawz an tuzahzaha 'anil nari wa tudkhala al-janna. kamɓe ibni uthaymin ɓe maki alayhi rahmatullah ɓe maki wonde wonali geɓal ngal tigi tigi wangal, wonali malore nden, malore ɗaɓɓane nden nde geɓotoɗa e geɓe aduna ɗen, nde nemineteɗa nemaji aduna ɗin, tawa an neɗɗanke on ko a ɗawoyteɗo nemaji laharayankoji ɗin. mana muɗum si tawi a heɓi laamu ka aduna, a heɓi jawdi ka aduna, a heɓi teddungal ka aduna, a heɓi sonnaɓe ka aduna, a heɓi geɗalɓe ka aduna, a heɓi galleji ka aduna, a heɓi mbaɗɗateriji ka aduna, a heɓi ɓornateriji ka aduna, a heɓi nemaji nafeteɗi ka aduna kañumma e jaramji muɗum, tawi an neɗɗanke on allahu tabaraka wa ta'ala o wallalima, o sortuma e jungo iblisu alayhi la'na, o waɗuma e hoore ngol ɗo laawol fewugol, laawol foccingol, haray andu an a malaka, haray andu an a geɓaki, haray andu an a tonaki. kamɓe ibnu uthaymin ɓe maki ko wiyete kon alfawz, ko wiyete kon geɓal tigi tigi wangal e malore tigi tigire nden, ko si tawi a aroyi yawmal qiyama allahu tabaraka wa ta'ala o itti e nema makko e yurmede makko nden, kanko tabaraka wa ta'ala o yaafikema bakkatuji ɗi waɗɗaɗi, o jaɓanima moƴƴereji ɗi golluɗaɗi, o mawninanima ɗin ɗon moƴƴereji, kanko allahu azza wa jalla o woɗɗintinima yiite ngen e dendanigal lette ko woni e ɗin ɗon giiteni, o naadoyima e ɗiɗo aljannaji ɗi tawata ko hebbinaɗi nema. si tawi jomiraɗo on waɗanima ɗum ɗon, haray andu a geɓike, haray andu a malama. ko ɗum jomi meɗen tabaraka wa ta'ala o wi faman zuhziha 'anil nari wa udkhila al-jannata faqad faz, o wi wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur. o wi ɗan ɗo gurdan aduna e laamu muɗum, ɗan ɗo gurdan aduna e jawle muɗum, ɗan ɗo gurdan aduna e teddule muɗum, ɗan ɗo gurdan aduna e galleji muɗum, ɗan ɗo gurdan aduna e otoje muɗum baɗɗateriji muɗum, ɗan ɗo gurdan aduna e ñameteji muɗum, ɗan gurdan aduna e jaramji muɗum, ɗan ɗo gurdan aduna e kala ko wiyete cuɗari majjan e weli e foti majjan. jomiraɗo azza wa jalla o wi ɗum wonali siwana ko dakamɓe mum kun tawata ko hoday kun ɗayna neɗɗanke on, si tawi kanko neɗɗanke on o artirali haqqille, o jaɓa wonde ka jomi makko tabaraka wa ta'ala yamirimo ɗon, o jogito gurnan ɗan ka o yamira yo jogito ɗan ɗon, immorde makko kanko subhanahu wa ta'ala e immorde e nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. allahu tabaraka wa ta'ala o holli en ka fuɗɗode oɗo aya wonde ma goto kala e meɗen nototo noddandu makko no, goto kala e meɗen ñalande go e ñalɗinin ko be kanko neɗɗanke o wonki makko kin sorto e ɓandu makko ndun, kiɗo wonki ki notomo kanko allahu tabaraka wa ta'ala. wona o wiri noon kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram, o wi kullu shay'in halikun illa wajhah, kanko allahu tabaraka wa ta'ala o wi kala ko o tagi o waɗi e hoore ndiɗo leydi kon, o tawata kon kanko allahu tabaraka wa ta'ala o windani ɗum ɗon lannugol, kanko allahu azza wa jalla o wi ñalande go ara e tawa ɗum ɗon ala. kanko subhanahu wa ta'ala o wi heddomo kanko allahu jalla wa ala, kanko tabaraka wa ta'ala mo tawata ko taguɗo. jomiraɗo azza wa jalla o holli en wonde en dendanigal meɗen enen jomiraɓe wonkiji tagaɗi ɗin ko en mayeɓe luttamo kanko allahu tabaraka wa ta'ala. oɗum kanko subhanahu wa ta'ala o wi'ani nelaɗo on sallallahu alayhi wa alihi wa sallam, o wi wama ja'alna li basharin min qablika al-khulda
afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bish-sharri wal khayri fitna wa ilayna turja'un. kanko subhanahu wa ta'ala o wi menen me waɗanali hay e goto e ɓandinke ko attima am muhammad alayhi salatu wassalam luttugol e hoore ndiɗo leydi tawa mayata. o wi enenu si tawi an nelaɗo alayhi salatu wassalamu a feƴƴini a wi'iwi e ɗan ɗo gurnal a notike noddandu jomi maɗa nun e kamɓe ɓeɗo yimɓe heferaɓe wonɓe wiyade yoɓe habbito mayde maɗa nden ɓe fowtoto, ɓeɗo yimɓe shirkaɓe wonɓe wiide yoɓe habbito hotugol maɗa ngal ko jomi maɗa ɓe fowto e ma, eɓe sikku kamɓe si tawi an a feƴƴini a notike noddandu jomi maɗa kamɓe ɓe luttay. afa in mitta fahumul khalidun. jomiraɗo on tabaraka wa taala o wi kullu nafsin dha'iqatul maut. o wi kala wonkiki men tagi kinɗon wonki ko wonkiki tawata ko meɗay ki mayde. o wi wa nabluukum bisharri wal khayri fitna. meɗen jarribora on kadi boneji, kadhalika meɗen jarribora on moƴƴereji. ɗum ɗon fof ko dardagol on ndaarugol si men jarribori on ko boni kon yarli on wonay muññiɓe tabi ton jaɓon ɗum ɗon ko koddori e immorɗo ka amen muñño ɗon tawa ɗum bonnali dina moɗon kan. men jarribora on kadi ko moƴƴi men ndaara si tawi hawri on hendike nema on, si tawi ɗum bewinta on, si tawi ɗum ɗon salinta on dina kan, si tawi ɗum lundinta on qur'anare nden e sunna on. kanko allahu azza wa jalla o wi wa ilayna turja'un. on dendanigal moɗon kaka amen woni ko ruttete ɗon, on fo moɗon on daroy to yeeso ammin jomi moɗon tabaraka wa ta'ala. allahu azza wa jal o tabintinani e ndeɗo mayne ɗum ɗo ko fodore nde tawata ko laatotode la mahala, ko wona noon si tawi hawri en maayi e wonata mbulla dey luttiren non, bal kanko allahu tabaraka wa ta'ala himo fodi en fodore wonde o immintinoyey en yawmal qiyama. wona kanko jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o wiri noon fiha tahyawna wa fiha tamutuna wa minha tukhrajun. o wi koye hoore ndi leydi woni ko wuuro ton, koye hoore mayri maayo ton, si on maayi kadi surre ɗon e nder mayri, ko immorde e mayri kadi yawmal qiyamati woni ko yalti noyte ɗon on dendanigal moɗon darne ɗo yeeso jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala. ono o wiri noon minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. o wi ko immorde e ndi woni ko men ɗetti men tagi on, ay maana muɗum asli moɗon on woni baben moɗon adama alayhi salatu wassalam, ko e ndiɗo leydi woni ko men tagi on ɗo. kanko tabaraka wa ta'ala o wi wa fiha nu'idukum. nyande go kadi men ruttay on e mayri, ay si tawi on maayi ko e nder mayri kadi woni ko asete naade ɗo wallino ɗen o muɗum. o wi wa minha nukhrijukum taratan ukhra. ko immorde e mayri kadi woni ko men immintinoyta on laawol ɗimmol, ɗum woni yawmal qiyama. si tawi hawri darngal ngal dariken min yaltinoye on nden nyannen min darna on dendanigal moɗon, min accata hay e goto e moɗon. wona kanko subhanahu wa ta'ala o wiri noon e aya goo aynama takunu ya'ti bikum allahu jami'an inna allaha ala kulli shay'in qadir. allahu azza wa jalla o wi nokku kala ka wonɗon si tawi tun hawri darngal ngal darike, allahu azza wa jalla o adday on dendanigal moɗon, hay goto o accata ɗon kanko subhanahu wa ta'ala. mana muɗum si tawi ko a neɗɗo mo tawata ko ndiyanɗa yoluma fure maɗa o yi'anoka, ma ko a neɗɗo mo tawata ko leydi ndi woni ko esino mutuɗa e mayre, ma ko a neɗɗo maynoɗo mayde adayankore nden surraɗa e leydi ndi, ma ko a neɗɗo mo tawata ko a neɗɗanke mo yiite sunni tawa ɓe yiyali batte ma hay e goto, ma ko mummunteji ƴakkayɗi ɗi woni ko ƴakkuma. allahu azza wa jalla o wi none wo none no mayirɗa e nokku wo nokku ka laatoyɗa, kanko subhanahu wa ta'ala si ngal ɗon ñallal hewti o adday en dendanigal meɗen luttatake ɗon hay e goto e meɗen. kanko subhanahu wa ta'ala o wi wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada. o wi men moɓay ɓe nden ñanden ɓe dendanigal maɓɓe, hay e goto e maɓɓe men accata. nde ɗo ko fodore nde kanko tabaraka wa ta'ala o fodi en ɗulle si tawi en daroyke ɗon, kanko allahu azza wa jalla o ɓanginani en, o waɗa yimɓe gooɓe tawata ɓen ɗon ko yimɓe aljanna, o waɗa yimɓe gooɓe tawata ɓen ɗon ko yimɓe giiteeli ɗin. kanko subhanahu wa ta'ala ɗeɗo fodoje ɗe o foɗi ko ɗe o wi en ya ayyuhan nasu
inna wa'ada allahi haqqun ko ono yo yimɓe ande no fodore allahu tabaraka wa ta'ala nden ko nde gonga sikke ala e laatagol mayre ko pellet nde laatoto wona kanko subhanahu wa ta'ala o fodiri no kanko jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o wi fala taghurrannakum alhayatu dunya o wi wata on jaɓu hoda on wata on jaɓu ɗayna on wata on jaɓu jofina on wata on jaɓu janfo on ɗan ɗo gurdan aduna e cuuɗa hari ko woni e majjan e nemaji ko woni e majjan kañumma e weli e foti ko woni e majjan kon allahu tabaraka wa ta'ala o wi wata en jaɓu ɗum ɗo ɗayna en wata en jaɓu ɗum ɗo janfo en ko waɗi ɗan ɗo gurdan aduna ko hayatun qalilatun ɗan ɗo gurdan aduna ko hayatun za'ilatun ɗan ɗo gurdan aduna ko hayatun faniya ɗan ɗo gurdan ko gurdan ɗan tawata ko fanɗuɗan wana gurdan ɗan tawata ko juutuɗan ɗan ɗo gurdan ko gurdan ɗan tawata ko eggayɗan wana luttayɗan ɗan ɗo gurdan ko gurdan ɗan tawata ko lannayɗan wana dumotoɗan ko ɗum kanko tabaraka wa ta'ala o wi wata on jaɓu ɗan ɗo gurdan aduna ɗan hoda on ɗan ɗayna on ɗan janfo kono si tawi hawri en daari hande yimɓe ɓen hande no ɗan ɗo gurdan aduna no ɓe jogitoriɗan noon eno ɓe woni e maccinɗinorade ɗan ɗo gurdan aduna noon eno ɓe woni e dogirande ɗan ɗo gurdan aduna noon eno ɓe woni e yangoranade ɗan ɗo gurdan aduna noon en taway wallahi ɓeɗo yimɓe a sikkay ko yimɓe ɓe tawata ɓe nanali ko jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala yewtiɓe kon fiɗan ɗo gurdan aduna ɓeɗo a sikkay ko yimɓe ɓe tawata ɓe hoolaki ko jomiraɗo on tabaraka wa ta'ala o ɓanginani ɓe kon fiɗan ɗo gurdan aduna waɗi hande a yiya e neɗɗo nodditiɗo e kaɗo dina islam tawa kanko neɗɗo himo wakkili shirkangol allahu tabaraka wa ta'ala li tahsili gharadin min aghradi dunya tawa ko o wakkiliɗo kanko neɗɗo yo dina makko kam bon kanko neɗɗo o shirkana allahu tabaraka wa ta'ala fi yo heɓu goɗɗum e fanunde on ɗan ɗo gonɗan aduna tawa kanko neɗɗanke on himo wakkili solugol wonki siɗɗo makko julɗo o wara on ɗon neɗɗanke fi yo heɓu kanko neɗɗo on fanunde e fanundeji ɗan ɗo gonɗan aduna tawa himo wakkili kanko neɗɗanke on lundagol kaɗo dina islam lundo nde ɗo qur'anare allahu azza wa jalla sarahatan o lundo sunna nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam alaniyatan tawa kanko neɗɗo on ɗum ɗo fof ko fiyo heɓu goɗɗum e ɗan ɗo gurdan aduna tawa ko ɗum ɗo woni fanunde makko ne ko ɗum nelaɗo on sallllahu alayhi wa sallam ɓe makanno en ɓe maki badiru bil a'mali fitanan ka qita'i llayli lmuslimi ɓe maki yusbihu rrajulu fiha mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu aradan min ad-dunya kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maki tinne e gollugol golleji moƴƴini tinne e wakkilanagol ɗaɓɓugol oɗo aljanna tinne e wakkilagol ɗaɓɓugol wela e jomi moɗon tabaraka wa ta'ala ko waɗi noon aroye fitnaji e ɗeɗo mofti an e sa'a goo e maki ɗum tawa ko fitnaji ɗi tawata ko niɓɓituɗi ka qita'i llayli lmuslim ɓe maki hara fitnaji ɗin hakke ko ɗi niɓɓiti kon hiɗi way watta e jemma mo tawata ko jemma niɓɓituɗo mana niɓɓitugol fitnaji ɗin kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ko ɓe faandi e muɗum ko wondema ɗin ɗon fitnaji si tawi ɗi ari ɗi saakike wona neɗɗo kala neɗɗanke woni ko allahu tabaraka wa ta'ala hollata lawol yaltugol e majji wona neɗɗo kala neɗɗo woni mo allahu subhanahu wa ta'ala arsikata hisugol e ɗin ɗon fitnaji si tawi ɗi yani ko on neɗɗo mo tawata ko jogitiɗo ndaygu gomɗinal o jogiti annora gandal ko on ɗon woni ko allahu tabaraka wa ta'ala hollata laawi kanko neɗɗanke on o wawa yaltude ɗin ɗon fitnaji tawa ɗi naɓorali mo waɗi ɓe makani e fitnaji ɗin ko niɓɓituɗi ko fitnaji ɓawluɗi misal majji no way watta e jemma mo tawata ko jemma niɓɓituɗo ko pelletiɗen andi haysi tawi ko oɗo jemma mo wonɗen e muɗum hande oɗo no niɓɓitirini ka yaasi ɗo kala manin neɗɗanke mo tawata o jogaki ndaygu kanko neɗɗo o anda lawol ngol o woni e yaade e muɗum ngol oɗo ko tanƴinana ko yawgol kanko neɗɗo o uno edi kanko neɗɗanke on o hisude o yaltoya tawa hen hunde me malimo idan ɗin ɗon fitnaji kadi si tawi hawriɗi yani kala manin neɗɗo mo tawata o jogitaki gomɗinal ngal tawata ko gonɗinal ɗaɓɓangal ngal kanko neɗɗo o jogitaki gandal dina islam
o anda ko honno o rewirta joomi makko tabaraka wa taala haray kanko neɗɗon o jogitaaki ko wiyete ko laybu on ɗon ko neɗɗo mo tawata ko tanƴinanaɗo ko wiyete kon halakuye si allahu azza wa jalla faabaaki kamɓe nelaano on sallllahu alayhi wa sallam ɓe maaki ɗin fitnaji ɗon siɗi feeñoyi o yi o yahi neɗɗo no weeta bimbi tawa ko o julɗo o ara kanko neɗɗanke on weeta bimbita ko o gomɗinɗo o juulida e julɓe ɓen ka juulirɗe allahu tabaraka wa taala o yalta kanko neɗɗanke on o yaha naange ngen nde no mutoya si naange ngen muti tawa o serti e ko wiyete gomɗinankon o wonti kefeero ɓe maki kikiɗe hewtamo kanko neɗɗo on o juula futuro e geeƴe tawa ko o mu'min ko o gomɗinɗo allahu azza wa jal kono ɗo yo subaka on o yaltoy bi mana ɗo yo fajiri on o feeru tawa kanko neɗɗo on o wonti kefeero o yalti islam ɓe maki tawa ko honɗum woni sabu muɗum ko yabi'u dinahu bi arabin min ad-dunya tawa kanko neɗɗo on o daroto o yeeyita diina makko kan o yeeyitira ka fiyo heɓu kanko neɗɗanke on goɗɗum e piyakuji gaɗɗan ɗon gurdan aduna imma laamu woni ko o faala o wattita diina makko kan fiyo heɓu laamu on wa imma kanko neɗɗanke on ko o faala ko jawdi aduna o wattita diina makko kan fiyo heɓu ɗum ma ko sonnajo aduna o faala ma ko gorko aduna o faala ma ko geɗal ɓe aduna o faala walla ko teddungal aduna woni ko o woni e kasbude o wallina diina makko kan kanko neɗɗanke on o bugo diina makko kan fiyo waawo heɓude nden faandunde nde o faandi ɗon e faandundeji aduna yankoji fiyo heɓu faandunde nde tawata ko faandundeji aduna yankoji tawale kanko neɗɗo on ko imma konko o hendiɗon lannay acca mo walla kanko neɗɗanke on fi yawmin min al ayami o lanna kanko neɗɗanke on o hotaka allahu tabaraka wa taala o acca konko o yanganino ɗon tawa ɗum ɗon ko feccete ɗum sende ɓaawo makko ko waɗi o yadata e muɗum ko allahu subhanahu wa taala oɗum joni meɗen tabaraka wa taala o sifani en ɗan ɗo gurnan aduna kanko allahu tabaraka wa taala o wi en wono jangirɗen non nanen kanko allahu o wi en wonde wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur o wi ɗan ɗo gurdan aduna wonani siwana ko dakamme siwana ko weli e foti mo tawata ko ɗaynowo jomiraɗo on tabaraka wa taala o wi wama hadihi alhayatu dunya illa lahwun wa la'ib wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawan law kanu ya'lamun allahu azza wa jalla wi ɗan gurdan aduna ɗan wonɗon e maccinɗinanade ɗan gurdan aduna wonɗan e sakkade e rewgol lammin joomi mum ɗan gurdan aduna wonɗon e yanganade ɗan wonɗon e dogande ɗan tawata on ɓurniɗan e ɗoftagol lammin joomi moɗo e ñentingol nelaɗo an sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o wi ɗan ɗo wonali haqiqatan illa lahun wa la'ib si tawi kala ko wiyete diina kon pottinama e gurdan aduna ɗan jomiraɗo o wi ko lutti ɗon kon ko lahun wa la'ib ko beele nduru wonki kañumma e fijundaru ko ɗum ɗon woni ko luttata e gurdan aduna ɗan o wi wa inna ad-dara al-akhirata lahiya al-hayawanu law kanu ya'lamun jomiraɗo azza wa jalla o wi gurdal lahara yanko janɗam woni gurdan aljanna yanko janɗam ko ɗan ɗon woni alhayatul haqiqiyya gurdan ɗan tawata ko gurdan tigi tigi janɗam tawa si a laamike ton a follotako tawa si a selli ton a ñawsata tawa an a neɗɗanke on a heɓata ronkere ton a heɓata maapu ton a heɓata ande ton a heɓata gaño ton a heɓata añuɗom a heɓata mo añuɗa bal kala ko heɓuɗa ko nemaji ɗi tawata ko dumotoɗi tawa ñande fini weeti wo kadi nemaji ɗin ɗi ɓeydoto allahu azza wa jalla o wisi ɓe anduno si tawi ɓe marno hakkil si tawi ɓe marno faamu ko ɗan ɗo gurdal lahara yanko janɗan ko ɗan ɓe ɓurayno maccinɗinanade ko waɗi ko ɗan ɗon woni luttayɗan ɗan ko ɗan ɗon woni tigi tigi janɗan ko ɗan woni gurdan ɗan tawata wana ɗaynayɗan ɗan wana hodayɗan kanko subhanahu wa ta'ala o jonni en misal ɗan ɗo gurdan aduna o wi wabbariba lahum mathala alhayati dunya kama in anzalnahu min as-sama'i fakhtalata bihi nabatu al-ard fa asbaha hashiman tadruhu ar-riyah wa kana Allahu ala kulli shay'in muqtadira al-malu wal-banuna zinatu al-hayati ad-dunya wal-baqiyatu as-salihatu khayrun 'inda rabbika thawaban wa khayrun amala wa yawma nusayyiru al-jibala wa tara al-arda barizatan wa hasharnahum falam nughadir minhum ahada wa 'uridu 'ala rabbika saffan laqad ji'tumuna kama khalaqnakum awwala marrah bal za'amtum an lan naj'ala lakum maw'ida
ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة ولا يظلم ربك أحدا. جمران أن تبارك وتعالى ويبيان دي مفتما مثال دان دونغورنا أدنى لا بامبري بكو هندو وني حقيقة دان دونغورنا نمبي وني أمور. الله عز وجل ويوبي ويوبي وند دان دونغورنا أدنى هنا ويوانا مثال ديان no way wana misal tobo ngomen tobini men sajini hore ndido leydi dum ari jilli e pudi leydi din kanyum pudi leydi din fudi fini tawi no laba no foti ndarudo wota way no welti no welimo yeso du rimi ha gasi kanko tabaraka wa taala o wisi fejji don yora ken tawasi arewti don asikkay wana dum do yi'uno da hanki o wi hendu dum ara hande kadi kayru hendu dum ndu yiltindira kanyum din don pudi nawra sengo nyamo nawra sengo nano o wi ko ni ngur nangadna dawa aray tawa no fini no laba no foti no yodi moƴƴa ndara tawa no laba kono si wonti do yeru sa'a go kunni cedungum hewti tawa kadi yori ken ara ndara kanyum fifindi ndi yiwno dani walla kaaki di yuno da no heccidi no labadi tawa hendu dum no yiltirde dum don nawra dum don sengo nyaamo kanyum ma e sengo nana. Allahu azza wa jalla o wi ko dum woni misal gurnan aduna o wi al malu wal banun ko wadi kalama nin neddo ko yanganto kon ka gurnan aduna no ko buri mawnude e ko yanganto kon ko di do pijidi al malu wal banun ko jawdi ndin kanyum may be do gedalbe siko dabbo laamu ko dabbi to laamu ko fiyo hebu jawdi si tawi hawri ko yeeyowo ko julorto ko fiyo hebu jawdi si tawi hawri ko jangowo ko o janganta tay ko gande aduna den ko fiyo hebu jawdi si tawi ko remowo ko remirta ko fiyo hebu kanko neddanke on ko o nyaama o heba jawdi ko dum do woni alhaali arano on e fiyakuji o wi wal banuna e beedo gedalbe goto kala taway no himmani hebugol gedalbe si tawi Allahu tabaraka wa taala dawi mo gedalbe tawa kanko neddanke on bernde makko den hinde wulli tawa kanko neddanke on himo maapi himo aani ko tawi kon kanko o heɓaali geɗalɓe jomiraɗo o wi ɗum ɗo noon zinatul hayati dunia o wi ɗum ko cuuɗaariji e weli e foti ngurdan aduna o wi ɗum jawdi kañum may ɓiɓɓe ko cuuɗaari ngurdan aduna o wi wal baqiyatu salihatu khayrun inda rabbika thawaban wa khayrun amala o wi ɗiɗo moƴƴereji ɗi tawata ko moƴƴereji ɗi jomiraɗo on tabaraka wa taala o yamiri ka diina foti ko ndeɗo julde ma ko ittugol ɗiɗo zakkaji ma ɗum ko yawgol hajju yaka suudu makko kanko tabaraka wa taala ma ɗum ko horugol ɗiɗo korkaji faridba majji kañum may sunnaji majji ma ɗum ko wonugol neɗɗo mo tawata ko yangotoɗo ɗaɓɓa gandal kaɗo diina neɗɗo yangotoɗo andingol yimɓe ɓen oɗo gonga neɗɗo yangotoɗo noddugol yimɓe ɓen faade oɗo gonga tawa ko o warri ɗum ko sabu Allah jomiraɗo on tabaraka wa taala o wi ɗiɗo e wattude e jantagol inɗe makko kanko subhanahu wa ta'ala o wi ɗum ɗo ko ɗum ɓuri moƴƴude yela ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ko wiyete kon joddi ko ɗum ɗo ɓuri moƴƴude ko neɗɗanke faggitoto fof kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi en ɗan ɗo ngurnan aduna ɗa wonɗen e yanganade nyande kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o ɓori pelle ɗen e ɗan ɗo ngurna o ɓoray ɗeɗo pelle ɗe tawata ko ɗe rentuɗen ɗo ɗe dendanigal majje o accata hay e hunde hoore leydi ndi ko waɗi ɗeɗo kuɓeje ɗe wonɗen e haynade e building je ko wonɗen e haynade e leyɗe portoɓe e leyɗe arabuɓe tawa ɗum no towi dow no laba no labina jomiraɗo azza wa jalla o wi ko warri ɗum ko cuɗugol ngurnan aduna ɗan cuɗugol leydi ndin kono ittoyay ɗum kanko Allahu tabaraka wa ta'ala o wi inna ja'alna ma 'ala al-ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu 'amala wa inna laja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza o wi menen men waɗi koko woni e hoore ndiɗo leydi cuɗaari wonande leydi ndin neɗɗo o ndaara kuɓeeje labaɗe o ndaara leɗɗe labaɗe kanko neɗɗanke o ndaara piiji ɗi tawata ko piiji fotuɗi otoje labaɗe e motoji labaɗe avion je muɗum kañum may batoje muɗum kañum may train je muɗum e ko nandi e ɗum jomiraɗo o wi ko min warri ɗum ko fii cuɗugol leydi ndin linabluwahum ayyuhum ahsanu amala fii yo men jarriboɓe kadi men ndaara ko hombo e maɓɓe ɓurata moƴƴinde golle o wi kono wa innano menen la ja'iluna ma 'alayha sa'idan juruza jomiraɗo o wi wonde kanko tabaraka wa ta'ala o fodi
koko woni e hoore ndiɗo leydi fop o muncitay ɗum ɗo dendanigal muɗum o watta ɗum ɗo bullaari ndi tawata ko ɗaatundi tawa hay neɗɗo on si tippi e mayri koyngal makko ngal naata e o wi ɗum koko wonde yiwde ɗo fof o muncitay ɗum o waɗa bulla kanko allahu tabaraka wa taala o ɓora ɗeɗo pelle o wi ndaara leydi ndin tawa ko leydi ndi tawata ko hentindi hara daroto ɗo ndaara yeeso to hay hunde heedatama yi'ugol ɗon ko waɗi a yiyata e leydi ndin tulde ko ɓanti hay e seeɗa a yiyata e leydi ndin kadi ko wiyete bima'ana gaykun ko ɓuri e fanɗude o wi wa yasalunaka anil jibali faqul yansifuha rabbi nasfa fayadharuha qa'an safsafan la tara fiha iwajan wala amta allahu azza wa jalla o wi ɓeno landoma fiiɗe pelle ko honɗum jomiraɗo o waɗoy taɗe ɓahida wowlande men wonde kanko allah o moɓay tagore nden fof e hoore leydi ndin ko honno ɓe fof ɓe wawata heƴirde e mayri gilay aranɓe ha e sakkitiɓe yimɓe e jinna e malaika fof kañumma e mummunte few daro e mayre allahu wi faqul ma kamɓe yansifuha rabbi nasfa joomi an o ɓoray ɗeɗo pelle hattirde ɓorugol kanko allahu o ruwina pelle ɗen wa taral jibala tahsabuha jamidatan wa hiya tamurru marra sahab kanko allahu azza wa jalla o wi fayadharuha qa'an safsafa o acca leydi ndin tawa ko leydi hentindi laaɓundi pos tawa ndi funnata hay e hunde kayri leydi ndin kadi hindi feppodiri ndi dendanigal mayri la tara fiha iwajan wala amta a yiyata e mayri gaykun ko ɓuri e fannude a yiyata e mayri tulde ko ɓanti ko ɓuri e fannude tawa ndi fof mayri hindi feppodiri hattirde feppodirgol kanko subhanahu wa ta'ala o wi wonde o moɓoyay en dendanigal meɗen on saati kanko tabaraka wa ta'ala o ñaawa gooto kala e men allahu azza wa jal o ɓanginani en ɗo ko honɗum woni misal ɗan ɗo gurdan aduna kanko subhanahu wa ta'ala o wi en e aya goo i'lamu annama alhayatu dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun baynakum wa takathurun fil amwali wal awladi kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarra وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور الله عز وجل وإعلموا أني عندي أنا كلمة كرمكوب بماكي كحال عرب كلمة يؤتى بها لأهمية ما يأتي بعدها بماكي كلمة متوتة كأدت كحال عرب أدو أنكو وني مؤدر ده ko sabanede ma ko woni hikkude yeso ɗon konko ko hitti moƴƴa koko himmi moƴƴa koko tawata nafay wonaɗo yewtede on kanko wonaɗo yewtede on himo haton jini e andugol jomiraɗo ngo wi i'lamu ande annama alhayatu dunya wonde ɗan ɗo gurdan aduna ɗan ɗo ɗan tawata ko gurdan ɗan wuruɗon e muɗum ɗan wonɗon e dogande wonɗon e yanganade ɓuri diina moɗon kan wonɗon e yiɗude ɓuri diina moɗon kan kanko subhanahu wa ta'ala wi ande ɗan ɗon gurdan aduna si tawi kala ko innete diina ittama e makka la'ibun wa lahu ko fijundaru tun kañum may belendur wonki woni e muɗum o wi wazinatun e cuɗari koko neɗɗo on darata o yiya building je molanane o yiya gratte-ciel je ɗe tawata ko molanane o yiya kanko neɗɗanke on kuɓeje ɗe tawata ko labaɗe o yiya avion ji cuɗaɗi o yiya otoje labaɗe o yiya bornateriji labaɗi e ko nandi e sifa muɗum kanko tabaraka wa ta'ala o wi wa tafakhurun baynakum kañum may wasodirgol e mantodirgol e ñaaƴodirangol hakkundaji monon wiya min mi yehi leydi kaariri an a hewtoyali ton min mi yehi saare kaarire an a tippali ton min mi heɓi galle kaarije a heɓali waɗen min mi heɓi otowal kaariwal a heɓali wa ngal mi jombi sonnaɓe hasabanal an a heɓali waɗu mi heɓi geɗal ɓe kaariɓe a heɓali waɓɓen ɗon wa tafakhurun baynakum o wi wa takathurun fil amwali wal awlad e ɗuɗɗinorgol kadi waɗa ado e ɓurodirgol fi heɓugol jawle aduna kañum may heɓugol geɗal ɓe allahu wi ɗum ɗo noon koko yiwɗon ɗo koko jantanaɗon ɗo ka mathali ghaythin a'jaba al kuffara nabatuhu fatarahu thumma yahiju fatarahu musfarra o wi misal ɗum ɗo noy wona misal toɓo ngo allahu tabaraka wa ta'ala o saajini tawa ko saajiniri toɓo ngon ko fi funnugol ko waɗi no wodi ndiyam ɗan allahu azza wa jalla o saajinta
tawa ɗan ɗon ndiyan ko ɗan saƴinira ko fi funnugol no woodi diye gooɗe tawata ko saƴinteɗe tawa ko ɗe saƴinira ko fi ɓendingol e ko nandi e ɗum ɗo karmo koɓɓe ɓe maaki wona cheikh usamin ɓe maakiri noon wonde si innama alghaythu ko almataru almumbit ko ndiyan ɗan tawata si ɗan saaƴi ɗan ɗon ko woni golle majjan ko fi funnugol allahu wi ɗum no way wona misal ndiyan ɗan o saaƴini fi funnugol kanɗan ndiyan ɗan ɗan saaƴa e hoore leydi ndin on saati ɗan funna si tawi ɗan funni tawa puɗi ɗin hiɗi laba moƴƴa hiɗi yooɗi puɗi ɗin no foti moƴƴa ɗin puɗi ɗon ɗi hawna yimɓe heferaɓɓe ndaren joomi men de o wiyali ɗi hawna yimɓe gomɗinɓe ɓe o wi ɗi hawna yimɓe heferaɓe ay ɓemɓe tawata ko fiɓuɓe wondema kamɓe si tawi hawriɓe woopi weli e foti ka aduna ɗo ɗum alanaɓe ɓaawo aduna awa si ɓe daɓɓay weli e foti yo ɓe yango ɓe heɓa ɗum ɗon ka aduna ɗo ko waɗi ɓaawo ɗo ko mbulla ɓe woni wonde lanne ɗin ɗon puɗi ɗi tawata ɗi hawnime puɗi ɗin ɗi weliɓe ɗi foti e gite maɓɓe allahu azza wa jalla wi summa yahiji yeeso ɗum ɗin puɗi ɗon kandi puɗi ɗin naara tawa ɗi ɓendi ɗi labama ɗi foti yaha haa ɗi yoora summa tarahu musfarran yeeso ɗum yiita kadi puɗi ɗin hande kadi wonno ɗon ko ɗi hecci ɗuɗi tawa ko ɗi none haako yaha haa ɗi soyɗa kandi puɗi ɗin si tawi ɗi soyɗi yeeso ɗin ko hikkitata ɗum ko yorugol majji kandi puɗi ɗin on sati hennu ɗum ara salina ɗi yiltinira kañum leɗɗe ɗen kañumma e baape ɗen sengo nano kañumma e sengo ñaama kanko subhanahu wa ta'ala o wi ande noon wa fil akhirati no ka lahara ka fokkituɗon ton piiji ɗiɗi o wi adabun shadidun wa maghfiratun min allahi wa ridwan no to lette ɗe tawata ko lette sattuɗe wonande on neɗɗo mo tawata kaaɗo diina makko kanko neɗɗon kon o ɗettika o hayfinika e leyɗan ɗo gurnan aduna o teddini gurnan aduna ɗan o yanganike gurnan aduna ɗan ɓuri diina makko kam oɗo himo marana lette sattuɗe kalahara jomiraɗo on tabaraka wa taala o wi wa maghfiratun min allahi wa ridwan kañumma e haforanal immorde ka makko kanko allahu tabaraka wa taala e welaye wonande ɓe yimɓe ɓe tawata kamɓe ɓe daariɗan ɗo gurnan aduna ɓe faami misal ko joomi maɓɓe piyani ɓe kon ɓe jaɓi ko nelaɗon alayhi salatu wassalamu makani ɓe kon ɓe jogitiɗan kanɗan gurnan aduna ɗan kaɗan hana jogitede ɗon ɓe hittini fi diina maɓɓe kan ɓe ɗaɓɓi aduna o yeru ko tawata kon ni ɓe daginana ɗaɓɓugol tawi kadi ko ɓe ɗaɓɓiri ɗum ɗon ko fiino ɓe heɓira lahara maɓɓe on wona fiiɗo ɓe luttira e ɗan ɗo gurnan aduna ɓeɗo no marana maghfiratan min allahi wa ridwan allahu azza wa jal o sifani e gurnan aduna ɗan ka sakkitode o wi wamal hayatu dunya illa mata'ul ghurur o wi ɗan ɗo gurnan aduna wonali siwana ko dakamɓe um hoday kun ko dakamɓe um kun tata ko jam foto kun ko ɗaynay kun allahu azza wa jalla taguɗo gurnan aduna nan ko kanko woni en sifanade gurnan aduna ɗan oɗum jomiraɗo on tabaraka wa taala o holli en si tawi en yiɗi aduna en ɓurni lahara on yen andu ko yiɗuɗen kon koko fanɗi yiɗuɗen en añi ko tawata ko ɗum ɗon woni ko ɓuri e mawnude ko allahu wi ya ayyuha alladina amanu ma lakum ida qila lakum unfiru fi sabilillahi thaqaltum ila al ardi araditum bilhayati dunya min al akhirati fama mata'u al hayati dunya fi al akhirati illa qalil allahu azza wa jalla o wi ko onon yo gomɗinɓe ko fi honɗum si tawi on noddama fi yon immo wallon kaaɗo diina yon yaltin jawle moɗon ɗen wallitoɗon kaaɗo diina yon immi wonkiji moɗon ɗi wallitoɗon kaaɗo diina yon daro gande moɗon ɗe wallitoɗon kaaɗo diina yon darano doole moɗon ɗen kañumma e pehe moɗon ɗen wallitoɗon kaaɗo diina ithaqaltum ila al ardi o wona tedduɓe bimana teddinɓe ɓalli muɗum ɗin tawa on sottataka wonɗon ɗon jooɗoɗon ɗon ronkon immade wallitoɗon kaaɗo diina allahu wi araditum bilhayati dunya min al akhira e onon o yiɗuɗan ɗo gurnan aduna ɓuri lahara on o yiɗuɗan ɗo gurnan aduna ɓuri aljanna on o wi fama mata'u lhayati dunya fi l akhirati illa qalil allahu azza wa jalla o wi ande wonde gurnan aduna ɗan e dakamɓe muɗum on fof wonali si eɓɓidirama e gurnan aljanna ɗan si wona seeɗani wonali si wona gokku ono wiri noon bal tu'thiruna alhayata dunya wal akhiratu khayrun wa abqa o wi onon on darike on suɓike ɗan ɗo gurdan aduna e dow gurdal lahara ɗam hayso wowlali ɗum ka ɗenɗe moɗon
kono lisanul hal mon on no wowli e karamo koɓɓe ɓe maaki wonde lisanul maqali qad yakdhibu walakinna lisanal hali la yakdhib ɓe maaki ɗengal neɗɗanke on ka hunduko makko ɗengal ngal o wowlirtagal ngal no fena o wiya wonde himo yiɗi tawa o yiɗa ma o wiya himo añi tawa himo hatti e yiɗude ono ɓe maaki ɗengal alhaali makko ɗum ɗon abadan fenata ɗengal alhaali makko ɗum ɗon ko wowli wo ko ɗum woni haqiqa on ko ɗum ɗon woni fiyake makko on tigi ono joomi men wi bal tu'thiruna alhayata dunya wal akhiratu khayrun wa abqa o wi onon on darike on ɓurniɗan ɗo gurdan aduna tele pellet gurdal laharayanko janɗan ko ɗan ɗon ɓuri moƴƴude ko ɗan kadi woni luttayɗan ɗan sinelano alayhi salatu wassalam ɓe allahu tabaraka wa ta'ala o suɓi o ɓurni e dow tagore makko nden fof ɓeɗon allahu tabaraka wa ta'ala o sifanike ɓe aduna kamɓe ɓe jogitike aduna on ka o sifaniɓe ɗon o holliɓe wonde ko lahara on ɓuri ɓe moƴƴande e ɗi aduna allahu azza wa jalla o wi walal akhiratu khayrun laka min al ula o wi lahara o woni aljanna on ɓurma moƴƴande am muhammad alayhi salatu wassalam e ɗi aduna on ɓe heferaɓe no wiwde ala maaki ɓe heferaɓe no wiwde ala jawdi ɓe heferaɓe no wiwde wonde a jogaki geseeli ɓe heferaɓe no wiwde a jogaki mummunteji hewɗi ɓe no jantanadema ɓe aybinirama cuɗariji gurdan aduna allahu wi walal akhiratu khayrun laka min al ula o wi an komin maranma kon ka aljanna ko ɗum ɓurma moƴƴande edi koko tawata koko woni kon eɗan ɗon gurdan aduna nelano alayhi salatu wassalamu ɓe faami ɗum ɗo ɓe jogitiɗo ɗo kamɓe tigi ɓe janni en enen kadi e wahir noon e gurdan aduna ɗa naaren ɓe maaki ñande goore allahu tabaraka wa taala imminno jibrilu alayhi salatu wassalam jibrilu ari ɓe maaki ko ayyo muhammad allahu tabaraka wa taala no suɓindinama si tawi hiɗa faala o waɗanama ɗeɗo pelle wonɗe sera makka ɗo kañum may o sahara wonɗo ɗo o waɗanama ɗum ɗo kanŋe e haalisi wona mo tawata ko ɓurɗo alɗude e hoore leydi ndi wallahu subhanahu wa taala suɓindini ɓe ko pelletle ɗum bonnata dina maɓɓe ka kono kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki jibril wi anan joomi an tabaraka wa taala yo maranan ɗum ɗon ka aljanna ka gurdan ɗan tawata ko ɗan lannata ɗan ka woni ɗon ka aduna ɗo komi faala ko yo waɗan hara ñalade goo mi ñamay mi haara e mayre ñalade goo ara tawa miɗo weela fiyo mi wawa andude nema makko on mi wawa mo jarnude kanko subhanahu wa taala nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe suɓorini abdullah ibn mas'udin ɓe maaki e hadis maɓɓe arɗo ka sunan tirmidi ñande goo ɓe arno ɓe tawi nelaɗo alayhi salatu wassalamu hiɓe beeli e hoore gatal kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓaɓe immike ɓe ɓantike tawi gatal ngal heno waɗi batte e waɓɓugo maɓɓe gon no waɗi batte e becce maɓɓe ɗen kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam hakke ko daɗɗudi ndi yoori ko kamɓe sahabaɓɓen ɓe fewti nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ya rasulallahi law ittakhadna laka wita'a ɓe maaki ko ono yo nelaɓe allah si tawi on jaɓayno men ɗaɓɓana on daɗɗudi ɗaatundi tawa si on waalike ndin ɗon on fowtoto harandi battintandi sonjata ɓanndu moɗon ɗum e guri moɗon ɗi nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maaki ma li wali dunya ma ana fi dunya illa ka rakibin istazalla tahta shajaratin thumma raha wa tarakaha ɓe maaki ko honɗum min mi mari komi ɗaɓɓay o aduna mo tawata ko lannowo ko honɗum aduna mari geɓale am min mo tawata mi hittina fi aduna ɓe maaki min mi jogitaki ɗanno gurnan aduna siwana wano misal neɗɗo mo tawata ko wonɗo e setade himo iwi e saare mo fokkiti e saare o ala ha e tumbo lawol makko ngol o yiya leggal no dari leggal ngal no mari ɗowdi kanko neɗɗo wara o inna yo fowto e ley ngal ɗon leggal o ɗowdina ɗon seeɗa o waɗa ɗum ɗon gokkunni o immo o yaha o acca leggal ngal ɓe maaki leggal ngal ɗon e ɗowdi ndin ɗon no on setejo jogitori ngal ɗon non ko non mi jogitori gurdan aduna ɗon ɓe maaki min ko non mi jogitori ɗan ɗon gurdan aduna yeeso ɗum ɓe hulani en hattirde hulangol en ɗan ɗon gurdan aduna kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe holli en wonde yiilagol neɗɗanke on haqqille makko ɗen doga e gurdan aduna ɗan ha ɓura ko dogi e diina kanko haqqille makko ɗe yaha e aduna on ha ɓura ko yehi e fiyake lahara on kon ɓe maaki ɗum ɗo ko tana no wari hadis ittaɗo e abi saidin al-khudri radiyallahu anhu wonɗo ka sahihu muslim nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓe maaki inna dunya hulwatun khadira
wa inna allaha ta'ala mustakhlifukum fiha fayanzuru kayfa ta'malun ɓe maki fattaqu dunya wattaqu nisaa fa inna awwala fitnati bani israila kanat fi nisa'i nelano alayhi salatu wassalamu ɓe maki wonde ɗan ɗo gurnan aduna ko gurda welɗan ni hecciɗuɗa mana muɗum si tawi a jokki dakmitagol e gurna aduna ɗan a darata nano a darata ñaama a darata konko weli ɗon si tawi no yaadi e diina e si yaada e diina a jokki tun e dakmitagol ɓe maki ko gurda welɗan a harata e majja ɓe maki hadira tun ko gurdan hecciɗuɗa si tawi a wi'i kala ko fewndi e gurdan aduna ɗan ko be fewdoɗa e ɗum ɗon a darata si tawi no yaadi e diina e si tawi yaada e diina a darata si a memi ɗum ɗon si bonnante diina e si bonnata diina kan ɓe maki ɗum kadi a gaynata fi muɗum ko waɗi ñande wo hiɗan hecciɗi kan ɗan gurdan ɗan ñande wo ko woni kesum no yalti e majja ɓe maki ande noon allahu tabaraka wa taala itti woɓɓe goosi o addi on onon o lontini on no onon kadi ko yeru sa'a watton e ndiɗo leydi himo ndarude ko honno gollirton e mayri fa yanzuru kayfa ta'malun ɓe maki fattaqu dunya rente e ɗan ɗon gurdan aduna mana rente e ɗan ɗon gurdan aduna nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe makali wata ɗaɓɓu gurdan aduna ko dagi ɓe makali ta ɗaɓɓu jawle aduna ɓe makali wata ɗaɓɓu suudu aduna ɓe makali ta ɗaɓɓu sonnaɓe aduna walla ta ɗaɓɓu gueɗal ɓe mata ɗaɓɓu mbaɗɗate e ko nandi e mum bal ko ɓe umma rentinne koko tawata kon ko gurdan aduna bonnayɗan diina maɗa kan bonnanama lahara maɗa on waɗi jomiraɗo on tabaraka wa taala o wi qul man harrama zinata allahi allati akhraja liibadihi wattayibati min arrizqi qul hiya lilladina amanu fi lhayati dunya khalisatan yawma alqiyama kanko allahu azza wa jalla o wima kamɓe e hara ko hombo wawi harminande jiyaɓe makko gonɗinɓe ɓen piiji ɗi tawata ko laaɓuɗi dagiɗi fotuɗi ɗin ka gurdan aduna ɗi bonnata diina ka o wima kamɓe wonde ɗum ko wonande yimɓe gonɗinɓe ɓen ka gurdan aduna ɗo no daganiɓe kala ko tawata no laba no foti tawi harmaka diina tawi bonnata diina neɗɗanke on raɓɓinɗintamo e diina makko kan ko wana noon kadi hiɓe marana ɗum ɗon kamɓe tun ka lahara ton ɓe kafidoyta e heferaɓe ɓe idan ɗum ɗo holli wonde rentinande maɓɓe nden kamɓe nelanon alayhi salatu wassalam kota e yiɗu aduna o ɓurnen diina kanta e yiɗu aduna ɓurnen aljanna masalan neɗɗanke on o heɓa jawdi o jogo jawdi ndin sabu giggol jawdi ndin ɗum haɗamo ittugol haqqeji ɗi tawata ko haqqeji wonde ɗin e ɗin jawdi zakka o salo ittude kanko neɗɗanke on o salo ittude geɓal ɓengure makko nden e ndin jawdi o salo ittude geɓal siɓɓe makko ɓen ka enɗan e ndin ɗon jawni o salo kanko neɗɗanke on ittude haqqe allahu tabaraka wa taala on e ndin jawdi juulirɗe no darnede o salo naadude jawdi makko ndin toon sabu giggol jawdi hajju no waɗɗimo kanko neɗɗanke on o heɓi feere chartiji ɗin fof tinni sabu yiɗugol makko gurdan aduna ɗan ɗum haɗamo kanko neɗɗanke on ettude nin jawdi ɗon o hajjiroya ɗonɗo fof ko piiji ɗi tawata ko alamandeji hollay nin wonde ndin ɗon jawdi ko jawdi ndi tawata hindi ɓuranimo ɗan ɗo oɗo kaaɗo diina makko kanko neɗɗanke on no ɓuranimo oɗon aljanna makko haysi tawi o wowlali ɗum ɗon ka ɗengal makko kanko neɗɗon iblisu alayhi la'ana ardanimo e on ɗon bange o ɓurdanimo jawdi ndin sengo ɗon e dow kaaɗo diina makko kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wattaqu nisaa rento ɗon kadi e sonnaɓe ɓe mana rentagol e sonnaɓe ɓe wonata jombu par ce que kamɓe nelaɗo on ɓe maki alayhi salatu wassalam wonande on sahabajo maɓɓe makunoɗo wonde kanko o jombata sonnaɓe sakko ɓe hilnamo e rewgol allahu ɓe maki wonde wa atazawwaju nisa ɓe gayni ɓe maki wan nikahu min sunnati faman raghiba an sunnati falaysa minni ɓe maki min mi jombay sonnaɓe jombugol kadi ko sunna an kala neɗɗo tertiɗo on sunna an ɗon ta'abbudan o sikki wonde o rewiray ɗum woni allahu tabaraka wa taala haray o jiyaka e an e ngol lawol ngol o naati e muɗum ɗo wona min o yiri ɗum nami woni almami makko e ɗum nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe maki wattaqu nisaa ayi rente e ɓeɗo sonnaɓe mana muɗum wata on jaɓu sonnaɓe ɓen ɓe hoda on ɓe ɗayno on ɓe janfo on e kaaɗo diina mon e gandi ɓe makani en kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki ma taraktu ba'di fitnatan adarra ala rijali min annisa oɗo hadisi simakama
yimɓe ɓe sikkay wonde hadiso on ko faanda ko sonnaɓe ɓortiɓe ɓen ka yaasi tu woni ko faanda e mum bal sonnajo mo jombuɗa on adduɗa ka nder suudu maɗa on sonnajo e hoore muɗum si tawi hawri allahu tabaraka wa taala faabakima o woni sonnajo diina allahu faabakima o woni sonnajo ɓurnuɗo aljanna e dow aduna allahu faabakima o woni sonnajo mo tawata himɓe makko mawɗe ɗen ko aljanna wona aduna oɗo e hoore muɗum ko o fitna molanaɗo ɓurowoma lorrudeedi fitnaji ɗi ɓe acci ɗin fuu ko ɗum allahu tabaraka wa taala o wi inna min azwajikum wa auladikum aduwan lakum fahdharuhum ka o wi wonde ande ko pelletno e sonnaɓe moɗon ɓe jombuɗon adduɗon ɓen ka galle moɗon no e geɗal ɓe moɗon ɓe jiiɗiɗon ɓen woɓɓe e maɓɓe ɓe tawata ko ayɓe moɗon rente e maɓɓe e gandi oɗo aya wona abdoullahi ibni abbasin ɓe makiri noon sabu tippagol kañum aya on ko oɗo sahabajo nelano alayhi salatu wassalamu maketeɗo awfu ibni malikin al ashja'i wona imamu tabari ɓe makiri noon ka tafsir maɓɓe immorde ata ibni yasarin ɓe maki wonde oɗo sahabajo woni awfu ibni malikin al ashja'i ko sahabajo mo tawata mana muɗum o arno o wulliti ka nelano alayhi salatu wassalam jasugol sonnajo makko on kañumma e geɗaljo makko on ayi kanko sahabajo on woni tawi sonnajo makko on e geɗaljo makko on si tawi o himmani piiji wona yawgol jihadi fi sabilillah sonnajo on e geɗaljo on ara e wulla e makko ɓeyna ko honto woni ko accatame ko mbo woni ko accidatamen e muɗum si tawi a mayiɗo menen men gerda honno ɓernde makko nden nde tippito ɓernde nden nde yurme ɓeɗo geɗal ɓe kañumma e oɗo sonnajo on sati o luttita o ronka yaade ka jihadi ɓanon o ari o wullitike ɗum ka nelaɗo alayhi salatu wassalam allahu azza wa jalla tippini oɗo aya o wi ya ayyuha alladina amanu ko onon yo gomɗinmi inna pellet min azwajikum no e ɓeɗo sonnaɓe moɗon ɓe resuɗo wa auladikum e ɓeɗo geɗal ɓe moɗon ɓe jiiɗiɗon aduwwan lakum ayɓe moɗon fahdharuhum rente e maɓɓe mana muɗum ɓeɗo sonnaɓe ɓe tawata ko ukkayɓe ma e ɗaɓɓirgol no harmiri ɓeɗo sonnaɓe ɓe tawata ko ukkayɓe ma e lundagol diina ɓeɗo sonnaɓe kañumma e geɗalɓe ɓe tawata ko ukkayɓe ma e delfugol e kaaɗo diina fawayɓe ma ɗoftagol iblisu alayhi la'ana ɓeɗo ko ayɓe maɗa ni le pellet sen daari hande en taway worɓe ɗuɗuɓe dambitiɓe ɓen ka sunna sonnaɓe muɗum ɓe bonnino haqqille muɗum ɗen ha yitino piiji ɗi tawata ko ɗi ɓe anduno ko harmuni ɗi wontino dagiɗi ka maɓɓe hande tawa sababe ɓen fof ko sonnaɓe maɓɓe ɓen masalan se daari ɗo wona yimɓe ɗuɗuɓe yimɓe sunna no fiɓuno wonde oɗo télé naadugol mo ka nder galle muɗum ɗaɓɓa kun ɗo antenum parabolique maɗum ɗaɓɓa oɗo décodeur jogo ɗiɗo chaine ji ɗi anduɗen e muɗum hande ko hunde nde tawata wona hunde daguide ko waɗi ko bonnay ɗum ɓengure nde ko bonnay ɗum ɓengure ɗen hiɗen andi fatwaji kibaril ulama koɓe waɗi kon e fiyake oɗo télé wirnaki ɗen andi fatawa cheikh mouhammad bin ibrahima ali cheikh koɓe waɗi kon fi muɗum mufti diyari saudia hiɗen andi fatawa cheikh abdoulaziz ibni abdillahi ibni baz mufti mufti amma li mamlakati l arabiyati saudia wirnaki hiɗen andi fatawa cheikh mouhammad ibni nasir addini l albani ɓeɗo ɓe tawata ko muhaddisu l asr hiɗen andi fatawa mo cheikh mouhammad ibni uthaymin ibni salih al uthaymin rahimahullah woni faqihu l asr faqihu zaman ɓeɗo kadi koɓe waɗi kon e muɗum wirnaki ɗiɗo fatuwaji fof e yiiɗi e jangiɗi kono hande a naatay e galle yimɓe ɓe tawata qadiman hari ko yimɓe wasuɗunoɓe wonno fewdo on tuma kanu yarawna tilfasa la yajus amma fewdo ka tawi ɗon saru agniya ɓe woni yimɓe alluɓe sara attilfasu indahum jaizan la ba'sa bihi wonti hande kadi télé on senji wonaɗi waɗede toon ɗin ala ella muskila ala e mum ɓe jogiti ɗum ɗo ɓe jogiti fatuwaji ɗi tawata ko fatuwaji immorde e karmakoɓe ɓe tatago ɓe anduɗen alhaaliji muɗum e ko jaboto kon ɓe jogito ɗum ɗon ɓe nafal masalatu khilafiya ɗum ɗo ko muskila molana en fof le hiɗen andi tana ko ɗiɗo téléji addi ko bal enen afrique ɗo wona enen guine ɗo sen detti alhaali leydi meɗen ndin wona fewno terlen 95 ha e 98 eɗen andi hari juɓɓe nani ɓornori ka yaasi ga
asiyari on tuma o kanal e ko nande muɗum ɗi chaine ji wona ɗi yede hande hari ɗi sakaki kono gila kadi saaki ɗon ko kala ko ɓe yii hande ka télé ɗon ɓe yiri ɓe ɗon alkuffar alyahudu wan nasara janngo muɗum a yiye goɗɗo no waɗi sifa muɗum ko ɗum ɗo woni ko ɓe jattiri haqqille julɓe ɓen hande o télé ɗo no jeeyamo joni a neɗɗo sunna si tawi a soodi ɗum ɗo a addi ka maɗa a addi ɗiɗo senji a dari ke ayinni awa noon min komin newnani on ko darugol saudi tunnani kañum may darugol bayana tuɓɓe innete awa kono ha yalta si a yalti ɓe ndaara peseji kañum ma e sériji ko imma novela en ma ko nandi e sifa ɗin piiji e peseji ceerno coppi en e ko nandi e ɗin noon tawa ko ɗum ɗo ɓe ndaarata bidalil sa ari a tawi geɗal ɓe maɗa ɓen a tawa ko sifa ɗum ɓe woni sifaɗe ɗuma bobo yeyi ko bobon kon duuɓi tati ko watti wiide ceerno coppi e ko nandi e sifa ɗiɗo haray hawnike haray galle maɗa ɗen nde boni dartu galle maɗa ɗen cheikh ibni usaymin ɓe maki alayhi rahmatullah ɓe maki kala sooduɗo télé fa adhalahu fi baytihi o naati ɗum ka nder galle makko kanko neɗɗan toon fal yasta'id yo heɓilo yawma alqiyamati kala manin bone ko ndaara on noon télé yasiru wisran alayhi ɗum wonta e bakkato e hoore makko yawma alqiyamati yeso allahu tabaraka wa taala ɓe maki wonde ikhraju tilfasi min albayti ko hijratun ila allah ɓe maki yaltingol télé ka nder galle mum no way wona ferugol hoota e ɗoftagol allah subhanahu wa taala yoni angiɗa naadi ɗum ɗon ka nder galle maɗa faala yo sonnanma rewto bindi muɗum yo yaw darsu ɗa faala yo geɗal ɓe maɗa ɓen rewto bindi muɗum ɗin yoɓe révise kayeji maɓɓe ɗin e livre ji maɓɓe ɗin a addi ko hilnata ɓe e muɗum no wodi hay heferaɓe portoɓe ɓe tawata ɓe jaɓata télé naata ka galle maɓɓe fi honnu himme ko ɓe faala ko yo ɓiɓɓe maɓɓe ɓen hewtan ɗum ɗon ka aduna ɓe wiya si ɓe naadi ɗum ɗon ka nder galle maɓɓe ɓiɓɓe ɓe wata hewtanude ɗum ono enen hande ko mashakil jogiɗe mashakil tele nelaɗo alayhi salatu wassalam ko ɗum ɓe maki wattaku nisa rente e ɓeɗo sonnaɓe wata ɓe pooɗu on ɓena sonnajo no lo'i moƴƴa iblis alayhi la'ana no yaawi ko wippotomo ko tagaɗo e cuɗari himo yiɗi weeli e foti si tawi o ari kala ko memmini o mawli maware nden o mawli tele nden tun a ugginike a jiccike ɗon kala ka o pooɗirma a yaari ɗon aɗay galle ɗen boni yomi men ko wino ko arrijalu qawwamuna ala nisa o innano dey annisa wona kamɓe woni daraniɓe ɓe worɓe ɓen ko wi ko arrijalu qawwamuna ala nisa ko worɓe ɓen daroto ɓe ayna sonnaɓe ɓen ɓe sappina ɓe ka ɓe yaata ɗon ko waɗi ko kamɓe okka haqqille ɓurɗe timmude nden edi sonnaɓe ɓe ono si tawi sonnajo maɗa woni almami ma kala ko o sappanima haara e dow ka tigi tigi sodane en hunde kaari waɗi sen sodal ɗum pay koy koy ɓe immoto woni ɓe yaha ka galleji ɓeya ɓe ndaaroe kono son addi ɗum ɗo ɓe mi waway ɓe aynude kon woni mana muɗum ko wiwgol wonde si tawi on addali cheytane ka nder galle men ɗo pay koy koye yahay ɓe pooɗoya cheytane ka galle ɓeya joni onon e cheytane négocié addonmo hoɗa ka men ɗo hada huwa al mana par ce que attilfasu cheytan oɗo télé la shakka ko o cheytane laaɓuɗo ko cheytane laaɓu si tawi noon a andi wonde si a soodi télé on ɓaale ko pellati hiɗen andi ɗum ɗon a ala nder feere ya waw soodude télé on tawa ko darata koko tawata ko sen masalan makka e madina ka suudu kaaba e ka juulirde nelaɗon alayhi salatu wassalam tawa kadi ko woni wadde direct harana ko a registra ko wona addede cheikh albani ɓe maki on ɗon no dagi si woopi ɗum ɗon si tawi koko a registra ko arta e wattede ma ko tawata ko ka rewɓe ɓortiɓe woni sifa TV5 en kañum ma e sifa mi anda ko France 24 ten ɓayeɗo goɗɗo enamamiɗo darde France 24 ko darugol kumpitte tawa jiwum wonkum présentude ko no ɓorti haalaɓe allahu wiya qul lil muminina yaguddu min absarihim kaka France 24 no waɗa istisna ɗon no tindina si jiwum ko jooɗi kay kum ɓorti haalaɓe poste ɗon ɓa ko akhbaru wonna narude ɗon ala ellane no waɗi kada ɓita akhbar no waɗi ko jentoɗa hara a darali ɗum ɗon ka ala a pellete RFI no wodi ka RFI ala RFI a jentoto ɗum ɗon nana habaruji fewdiɗi aduna o radio ji jelu wodi hande aduna on a jentoto ɗi nana tawa darali France 24 kono ko wonde tuma wawɗa darde France 24 ha gayna tawa a yaali ko harmi ɗo wolnan on sayi ɗo no hawni nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe maki wattaqu nisa
ay kamɓe nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe holli en ɗan ɗon gurdan aduna hiɗa weli hiɗa yooɗi hiɗa laba ko ya wattu yili e majja wata ɗannaɓe no ardi noon kadi hadith maɓɓe kamɓe abi saidin al-khudri radiallahu anhu wonɗo ka bukhari e ka muslim ɓe maaki wonde jalasa rasulullahi sallllahu alayhi wa sallam ala almimbari fa jalasna hawla fa qala inna mimma akhafu alaykum min ba'di zahratu dunya wa zinatuha kamɓe nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe ƴawno ka hoore mimbar ɓe tooli e makko abu saidin al-khudri ɓe maaki menen sahabaɓe ɓe ngari men jooɗi takko maɓɓe sera maɓɓe on sati ɓe fewti men ɓe maaki ande no jiya e komi ɓuri on hulande onon mofti anden ɓaawo an cuɗaari ɗan ɗo gurdan aduna e weli e foti ɗan ɗo gurdan aduna ñande ɗum udditani on wata ɗum bonnu dina moɗon ɗo ɓe maaki ɗum ɗo no jiya e komi ɓuri on hulande o ɗum se ndaari ka hadis amre ibni aufin wonɗo ka sahihayni fewndo ɓe imminno sahabaɓe ɓe wona seydna aliya e yahangol jawle iwayɗe bahrayni ɗen ɓaɓe yahani jawle ɗen ɓe mooɓiɗe ha gasi ɓe hewti sahabaɓe humpitike jawle ɗen hewti ɓe giddi ɓe ari hiɓe gunda hiɓe doga nelaɗo alayhi salatu wassalamu ɓaɓe yii alhaali sahabaɓen ɗon ɓe maaki mal faqr akhsha alaykum walakinni akhsha an tubsata alaykum ad-dunya kama busitat ala man kana qablakum fatanafasu fiha kama tanafasu fiha wa tuhlikakum kama ahlakatuhum ɓe maaki min na basal mi hulani on ono mofti ande mi hulana on basal ko waɗi si basal ari e moɗon hiɗo wondi e gomɗinal basal ngal bonnata dina moɗon kan si tawi hiɗon mari imanu tabitum ɓe maaki kono komi hulani on ko nde udditete e moɗon oɗon aduna o fonte e hoore moɗon cuɗariji makko ɗin hibbe e hoore moɗon daroɗon hande kadi accon ɗon ɓurodirgol kañum may adodirgol ka sengo dina waɗon ado moɗon on e ɓurodirgol ngol fuu ka sengo aduna poɗodiron e fi hendagol aduna on wona ɓe aranɓe ɓen ɓe poɗodirirno noon e makko kanko aduna on o halkira on wona o halkirnoɓe no ɓe maaki ko ɗum ɗo woni komi hulani o nelaɗo alayhi salatu wassalamu wallahi ɓe hulani en ko tawata yani e oɗo zamanu meɗen hande si tawi en daari hande en tawa yimɓe ɓurɓe ɗuɗude e nodditiɓe ɓen e oɗo islam ado maɓɓe on fof e ɓurodirgol maɓɓe ngol fop ko ka sengo aduna ayi ɗo goɗɗo tawa hemo renti siɗɗo makko on no ɓuri mo tinnade ka diina kono heɓata gelgi ɓernde ɗum ɗon ka ɓernde makko ɗum memmintamo ha kanko kadi o inna ko pellet be mi wakkilo oɗo hara ɓuraya hallanko wiyete kon darja ka Allah kono so yii siɗɗo makko mo o yangodayno oɗo jawkal muɗum yaaƴi oɗo heɓi parcelle o darni galle labade waɗaniɗe kaaro nder e ɓaawo oɗo watti jindude nder otowal ngal tawata ko otowal tuwungal ko ɓuuɓungal ko ɗon woni ko heɓata gilgi ɓerne kanko kadi o miijo ko be mi waɗa ɗum on ko mene wonduno o jombi sonnajo ɗimmo min hay joni ko goto mi jogiti ko be mi jomba sonnajo ɗimmo ko ɗo yimɓe ɓe woni e wadde ko wiyete kon ado amma ka sengo dina no fanɗi e wonɓe adodirde ɗon hande tele nelano alayhi salatu wassalam ɓe maaki ko ɗum ɗo mi hulanno sa adodiri e goɗɗo ko yowdiri e fiyake aduna arsikaji moɗon ɗin ko allahu azza wa jalla senni ɗum kanko tabaraka wa taala tawi mo ɓurnidiri arsikaji moɗon ni ko etiɗa wo ko etiɗa ko tinniɗa wo ko tinniɗa ɓawana tinnare nden okkata yanñata arsike ko yanñata arsike ko allahu tabaraka wa taala hoddiri ko si tawi hawri ko tinnare wakkilare yanñeno arsike ɗo waɗi yimɓe ɓe tawata ko yaltuɓe aventure tawa gila ɓe yalti aventure heɓiterle duuɓi 30 hara woɓɓe no Amérique woɓɓe no France kono hay birkire ɓe ara laguineɓe goɗɗo heɓe ɓaawo maɓɓe ɗo o jamɗa ɓaawo maɓɓe ɗo on immoɗo o naata Madina o fuɗɗo gollude tawa on no mari étage je dolle Konakiri tawa o jinda e ɗo yaha leyɗe hewde ka si tawi ko yangi e yaltingol lakkere yanñayno arsike neɗɗo mo tawata ko asaynoɗo katkare asayɗo koloyur ko pellet on ɗon himo gollude ɗon golle sattude himo fusude ɗon pete sattude himo yangade ɗo yangi molanaki kono tawa neɗɗo jooɗiɗo e nder bureau tawa bureau on no climatisa tawa himo jooɗi e jullere nde tawata hay so tawi o faalama yiltade ko yo rurunde tawa golle makko fof fayda ko janngugol kaydiɗi yuɓɓidira kaydiji ɗin signa ɗon ko ɗum ɗo woni golle ɗen tawa ko on ɗon heɓata ko ñallal oɗa o heɓata ɗum e nder duuɓi joyi ɗum holli wonde wata poɗodire e goɗɗo ka sengo arsike makko
الله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم وي wonde arsike on ko tippinirta ɗum ko yeru eɓɓore nde kanko Allah o eɓɓi nden wona an no faaliraɗa no nde ma no wonɗa yangorde ko yeru eɓɓore nde o eɓɓi nden ko noon o tippinirta ko lamdaɗa ko ya waɗu haraka dagiɗo memminoɗa waɗa asbabeji dagiɗi ko lutti kon holoramo kanko tabaraka wa taala yeru ko tippini hoore ma wo yondinoroɗa ɗum ɗon etoɗa an neɗɗanke on ɗum ɗo yonama hara ɗum diwnalima ɗaɓɓirano harmir ono ɗum ɗon ko muskila ñano kamɓe nelano alayhi salatu wassalam ɓe maki ko ɗum ɗo woni ko ɓe hulani en ko tawata yani e zamanu meɗen hande moƴƴa ono muskila on ko ɓuuri e yurmude kon yimɓe ɓen hande ko yimɓe ɓe tawata ɓurɓe ɗudde ɓen ala jangude par ce que enen tigi sen daari law duɗe sunna ɗen ko ɗe heewayno kon ado jawle ɗen heɓade yarli hande ko noon nde woni heewi ɗum ɗon lamdonire ibnu usaymin ɓe maki rahimahullahu al insanu huwa tabibu nafsihi neɗɗo on ko an woni médecin jo ma ara noon ko an andi kon to mustama ɓasa a yide médecin jo yiyatama tun e nakari ko ɗana woni ko a wiyatamo ko ɗo e ɗo e ɗo e ɗo walla muusude si on tuma noon o moɓidira ɗin ɗon enna ko nawnare kaari namduma kankadi o dara ko darata joni ɗo goto kala men no andi enen ko atti jawkankal heɓade yarli fewdo on tuma tinnare nde o jogitino nden ka diina e ɓawo jawkal kan heɓade tinnare nden ko wotere ka kanko neɗɗon ɓa jawdi heɓike o ɓuuri tinnade walla ɓa jawdi heɓike ko ɓawo o yaari ɗum ɗo goto kala men noon balil insanu ala nafsihi basira goto kala men no renti horo tele pellet hinen andi ɗan ɗo gurnan aduna ko gokkunni دار حديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه سهل ابن سعد الساعدي حديث إمام أحمد نفل مك مسند ما بإمام السيوطي نفل مك الجامع الصغير كذلك إمام البخاري تجي نفل مك صحيح مأمن نلالون صلى الله عليه وآله وسلم بماكي ون وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها بماكي نكورة كتوغور دو غدو امودو والوتو كنر الجنة نكورة كتوغور دو والوتو دون on ɗon nokku nema e moƴƴere teddungal ko woni ɗon kono no ɓuri mawnude no ɓuri moƴƴude edi aduna on e kala ko woni e hoore makko e nema nokku ka tuggordu waaloto jonno ngan ɗaɓɓugol oɗon aduna ɗum ɗon wonay sabu ha perda ɗum ɗa ɗum wonante sabu ha perda ɗum ɗon ɓe gayni ɓe jonni en misal go no ardi noon e hadis mustawrad ibni shaddadi hadis wonɗo ka sahih muslim nelaɗon alayhi salatu wassalamu ɓe maaki ma mathalu dunya min al akhirati aw fi l akhirati illa mathalu ma yaj'alu ahadukum isba'ahu fi l yammi falyanzur bima yarji ɓe maaki misal ɗan ɗo gurnan aduna e kala ko woni e majjan e neema ɗum si heɓɓinirama e neema aljanna on ɓe maaki ɗum wonali si wona wasi goɗɗo e moɗo yeeyi ka maayo kanko neɗɗo ngo ndara ndiyan ko woni ka maayo gon fof nano e ñaamo yeeso e ɓaawo o ɗetta kollum makko kun o ukka ka nder maayo o ƴawna kollum kun yeru ndiyan ɗan tawata ko notiɗan e kollum makko kun ko ɗum ɗon woni neema aduna on e kala ko woni e makko yeru ko lutti kon ka maayo ko ɗum woni misal neema aljanna kono ndaare moƴƴa si tawi no wonde yangorande aduna on noon ko non wonde yangorande oɗo aduna yarli si tawi aduna waalike diina waalike tawi ko be hawka goɗɗum e mum ko honɗo wonɗa hawkude ko diina ka wonɗa bugade walla ko aduna wonɗa bugade par ce que sen ndaari ɗo boyi ko wonɓe fawde penale ɓe lundo sharia diina kan ɓe jamfo ɓe wujja ɓe jatta ɓe shirka bal woɓɓe ɓe wara wonkiji bal woɓɓe shirka shirkuji mawɗi ko woni sabu muɗum fof tawi ko fi hon ɗum faalegol aduna ka ko faaregol lahara fawata goɗɗo ɗum faalegol lahara fawatama fenade faalegol lahara fawatama wujjugo faalegol lahara fawatama jamfagol faalegol lahara fawatama ittugol wonki sina wonkiki tawata koke sharia dina wiya ittu faalegol lahara fawatama shirkangol allah subhanahu wa taala idan oɗo aduna wallinemmo ka nelaɗo alayhi salatu wassalam ɓe yamiri en yen wallinmo noon no ardi noon ka hadis abdullahi ibni umara wonɗo ka sahihu lbukhari ɓe maki akhada rasulullahi sallllahu alayhi wa sallama bimankibi fa qala kun fi dunya ka annaka
gharib aw abiri sabili ɓe maki wonu ka gurdam aduna ɗo wasi tawi hawri ko an neɗɗo mo tawata ko a neɗɗo koɗo joni si goɗɗo e men iwi labe ɗo kanko neɗɗanke on o yeeyi wona sere kore tawa ko labe ɗo o jooɗi kono ko o yeeyi sere kore ko yahande fi balɗe ɗiɗi ma ko yahande fi yontere ma ko yahande fi lewru oɗo neɗɗanke yarli kanko neɗɗo on o ɗettay keyeji makko ɗin fof majji o naɓoraɗi sere kore ɗon o watta ɗum ka si tawi o hewti sere kore ɗon est ce que kanko neɗɗo on o ɗettay kala ko o jogii kon fof o tilfa sere kore ton o watta ɗum ko yeru ko gollitira yeruɗen balɗe ɗe woni ɗon o immo o arta mo andi wonde ñiɓirde makko nden ko labe ko iwi ɗo ɓe maki waw ka gurdam aduna ɗo wakoɗo se ndaari ka kitabu zuhud li al imami ahmada ibni hambalin rahimahullah ɓe addi toon athar wonde annabi nuhu alayhi salatu wassalamu ɓe landano ɓe gandili annabi nuhu wuruno ɗo ko juuti allah azza wa jalla o wi walaqad arsalna nuhan ila qawmihi falabitha fihim alfa sanatin illa 50 aman duuɓi temeɗɗe 9 kamɓe annabi nuhu ɓe wuri e ndiɗo leydi e konngol goo e konnguɗi karmokoɓɓe bal woɓɓe goo maki wonde ko ɗum ɗo woni ko ɓe yottini mana na ko ɓe wuuri kon fof noon bal ko yeru ko ɓe nelaɓe yottini kon noon woɓɓe goo maki wonde o gurdam maɓɓe nan fof ko ɗum ɗon timmiri ala kulli haalin duuɓi temeɗɗe 9 kamɓe annabi nuhu ɓe landano kayfa wajatta duniya ko honno nuhu yiruɗa gurdam aduna ɗa ɓe maki wajattu duniya ka baytin lahu babani tadkhulu min babin wa takhruju min babin akhar ɓe maki min komi tawiri gurdam aduna ɗan ko wona suudu marnu dambuɗe ɗiɗi misal ɗeɗo dambuɗe ɗiɗi ɗe yetini natira dambugal goo ɗum woni ñande jibinede maɗa ara daraki kadi hiɗa yaade ko waɗi ñande o ñande duuɓi maɗa ɗin no ɗoytade yaltiroya e dambugal ɗimmal ngal ɗum woni mayde maɗa nde ɓe maki min ko ni mi yiri gurdam aduna wurno duuɓi temeɗɗe 9 e duuɓi 50 enen tigi sen yilti haqqille meɗen ɗen hannde se ndaari wona gila 2010 heɓi 2020 ɗo hannde en sikkay ko jonte ɗiɗi woni sen annditi piiji wannoɗi fewno on sahi on sikkay ko hanki fayda ɗi woni hakke ko tawi konno ɓadodiri kono ɗum ɗo ala waajade yimɓe ɗum ɗo ala anndintinde jama tele ñande fini weeti wo ñande fini weeti a ɓurta woni woɗɗitade gurdam aduna ɗan a ɓurta woni ɓattade kaburu maɗa ñande fini weeti wo ñande fini weeti neɗɗanke no wona ɗo tawa himo mari programme waɗeteɗo hitande ɓaawo hikka tawa mo hawji o nden hitande ɗon hewtu kono tawa haqqille makko ɗen ala yaade nden ɗon hitande kande ŋappiti wo o ɓurti ɓattorde kaburu makko on tawa haqqille ɗen na ɗo woni yaade haqqille ɗen ko woni yaade ko konko woni heɓoyde ɗum ɗo ko alhaali mo tawata komo haanude wattudile mum kamɓe nelaɗon ɓe maki alayhi salatu wassalam aw abiri sabili karmo koɓɓe ɓe maki o awɗo mana makko wona wi'ugol maaɗum awwon ɓe maki ko bi mana bal aynanen ɓe maki wawwon ka gurdam aduna ɗon wona koɗ ɓe tawi wa ɗum ɗon no teddi wonalngol ma ka gurdam aduna sa jogitori gurdam aduna ɗan wasde ko a koɗo e majjan no teddi ɓe maki bal abiri sabile wawwa gurdam aduna ɗan e nder majjan wa neɗɗo mo tata ko taƴowo laawol taƴitowo laawol ɓe gandi si tawi ko koɗo o wawi arde ɗo waɗa ñallal o waɗa balɗe ɗiɗi waɗa balɗe tati ka kono si tawi ko taƴowo laawol masalan iwɗo labe ɗo no fokkiti Conakry no o feƴƴirta pita non eno o feƴƴirta Dalaba o feƴƴira Mamu non o feƴƴira Kindiya e Koya nelaɗon maki alayhi salatu wassalam wawka aduna wano feƴƴirta ɗum ɗo ɓe maki jogitoro ni gurdam aduna eɗa ɗum ɗo ko tana ñano mo tawata ko naɓuɗo yimɓe ɓen ɓaawo moƴƴa nelaɗon alayhi salatu wassalam ɓe rentini en ɗum ɗo wona joomi meɗen tabaraka wa taala rentiniri en noon ko ɗum allahu wi fala tagurrannakum alhayatu dunia wala yagurrannakum billahi algarur inna alcheytana lakum aduwun fattahiduhu aduwa innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sahir allahu wita cheytane janfo en ko o gaño meɗen yen jogo mo ayɓe o wi en andu wonde oɗo cheytane ko o noddirta yimɓe makko ɓen ko fiyoɓe jeye e yimɓe ɗiɗo guiteɗi idan haray allahu tabaraka wa taala rentirin e oɗo cheytan rentoɗen e makko kanko cheytan e yiyatamo noon kanko no rentirɗen gurdam aduna ɗan de kono o aray o cuɗana en piiji ɗin o labinana en wona allahu wiri noon innahu yarakum huwa wa qabiluhu min haythu la tarawnahum
o wi sheytane kanko e gori makko ɗi woni kamɓe sheytanuji jinna ɗin hiɓe yi'a en ka enen e yi'ataɓe. jomiraɗo o wi en inna sheytana lakum aduwun, o wi sheytane wonande on ko gaño, fattahiduhu aduwa, onon kadi jogitemo ayɓe. mana jogitagol mo kanko sheytane ay gaño wonen enen kadi ko e yimɓe añuɓe mo kanko sheytan, ko si tawi en tertike laawi makko ɗin en naatali e majji few. kono ko wiɗa hiɗa añi sheytane ka ɓernde ma wo ko miijiɗa ɗum, ko wowluɗa ɗum ka ɗengal ma wo ko wowluɗa ɗum ka ɗengal ma. si tawi kanko sheytane o taƴi laawol, a iwtiri e ɓaawo ngol ɗon laawol, yarli a gongini ko añuɗamo ko, a gonginani. tele hiɗen andi kanko sheytan gaygu makko ngu wonande en ko neɓugo, waɗi ko baben meɗen o atti añunen. nde allahu tabaraka wa taala muluno adama alayhi salatu wassalam, karmo koɓe go maki wonde ɓa allahu tabaraka wa taala o muuli adama immorde e loopal ngal, tawi o naadali ruhu taw e adama alayhi salatu wassalam. ɓe wi ko waɗi noon ɓa o muuli adama o accuno balɗe 40 si o wutti ruhu on e adama. wonde iblisu alayhi lana o arduno e malaika ɓen o yi'i adama. andi jomi meɗen tabaraka wa taala o ɓanginanno ɓeɗo malaikaɓe kañumma e sheytan, o wi inni khaliqun basharan min tinin fa ida sawaytuhu wa nafakhtu fihi min ruhi faqa'u lahu sajidin. o wi min mi tagay ɓandinke mi ittamo e ndiɗo leydi, ñande mi gayni mo tagude ha gasi mi wutti ruhu mo mi tagi on e makko, nden ñanden uggine nayano ɗon oɗo ka hiwragol mo, ka teddingol mo, na ka rewgol mo. iblisu alayhi la'ana ɓawari o yi'i adama ko en ndiɗo mbullari woni ko ɓe ɗetta e ngal ɗo loopal woni ko ɓe muula, o wi ñande allahu yamiri mo yo sujjan oɗo wo, nden ñanden o salamto allah. o wi ko waɗi noon kanko ko yiite o taga oɗo koye ngal loopal ngal o renti ɗo, oɗo wona tageɗe, oɗo kanko kadi mo teddi ɓuri oɗo. ayle ɓa jomi meɗen tabaraka wa taala yamiriɓe o wi sujje, fasajada almalaikatu kulluhum ajma'un, malaika ɓen ɓe dendanigal maɓɓe ɓe sujji, iblisa kanko o sali, aba wastakbara wa kana min alkafirin. jomi men mbalandike mo kanko sheytan, o wi ma mana'aka alla tasjuda id amartuk, ko honɗum haɗuma an sheytane a sujjanali adama nde mi yamirma. kanko iblisu alayhi la'ana o wi ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin, o wi min miɗo ɓuri moƴƴude adama, mi sujjantamo tawata ko min ɓuri mo moƴƴude. naren hatta alsheytan iblisu alayhi lana aqalu min almushrikin, sheytane no mari hakkil ɓuri shirkayɓe ɓe. kamɓe yasjuduna limada lima yanhituna, hiɓe sujjana ko ɓe woni e feppitude kon immorde e leɗɗe ɗe tawata hiɓe ɓuri ɗe moƴƴude, ɓe sujjana pete ɗe ɓe woni e settude ɗe tawata hiɓe ɓuri ɗe moƴƴude. sheytane kanko o wi ana khayrun minhu khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin, o mi sujjanta ko mi ɓuri moƴƴude. kono ara o cuɗana shirkayɓe ɓen ɓe setta leggal ɓe sujjanaga, o ara o cuɗana ɓe ɓe setta fetere ɓe sujjanana. kanko e maɓɓe mo ɓuri marde hakkilɗo, wa aqalu minhu, mo ɓuri ɓe marde hakkilɗo. oɗo sheytan ɓa o wawli ɗum ɗo ha gasi, jomi meɗen tabaraka wa taala o wimo fahbit minha fama yakunu laka an tatakabbara fiha fakhruj minha innaka min as-saghirin. o wi sheytane immo yaltuɗo, woɓɓe goo wi mana on ko ka aljanna. wona imam al-Qurtubi ɓe makiri noon buy e karmo koɓe tafsir ɓen kono yaare, wonde ko to woni ko o salino ɗum noon allahu wimo tippo yaltu. woɓɓe wi o ko manzila mo allah azza wa jalla wannomo e hoore muɗum, naka aljanna wona ɗum noon. oɗon woni ko wimo yo tippo o mema leydi ndin, o wi hananama nde mawnintinoɗa ɗo, mi townama mi addama ha ɗo mawnintinoɗa. o wi yaltu gila hande ko a jasuɗo. kanko sheytan alayhi la'ana ɓa o yi'i on ɗon alhaali o taƴaki, ko ɗum o dari o wi rabbi fa anzirni, jomi mi torike ma nennanan juutinanan gurdam an ɗan, tawa ɓiɗɗo adama hay e goto luttata e hoore ndiɗo leydi si wona hara miɗo wuuri e hoore may. allahu tabaraka wa taala o wi innaka min almunzarin, an ko a nennana ɗo yayago wi ila yawmi alwaqti almalum, ha e ñalande nde tawata ko andande nde. ɓa jomi meɗen tabaraka wa taala okkimo ɗum ɗo kanko sheytane ko o ɗaɓɓi kon, ko ɗum hafid ibne hajarin al asqalani ɓe maki rahimahullah, ɓe maki ko wonɗa neɗɗo mo tata faggitike bakkatu wo wata ɗum hade to ragol allah azza wa jalla. iblisu kafara bi rabbihi fa sa'alahu, sheytane kanko o yeddi allahu, kono e hoore ko o yeddi kon o tori allah, fastajaba lahu rabbuhu. ɓe maki ko waɗɗa bakkatu wo wata taƴo toro allah azza wa jalla.
kanko shaytan o wi rabbi fa anzirni allahu wi innaka min almunzar o dari o wi fabima aghwaytani la aqudanna lahum sirataka almustaqim thumma la atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wala tajidu aktharahum shakirin o wi jomi min kadi sabu koko majjinirɗalan ɗo ɓa ko salanagol teddingol adama majjinirɗalan bin kadi mi jooɗantomo kanko adama e geɗalɓe makko ɓe ɓe dendanigal maɓɓe ka laawol ma fewungal si mi jooɗi ke ɗon si ɓe ari ko imma kanko neɗɗanke on mi ardanamo sengo yeeso si tawi mi yi'i himo tinni e dina ka moƴƴa mi duñiramo hedde ɓaawo fiyo o wonu neɗɗo jaasuɗo kadina si tawi le hawri mi ndaari mi tawi ko o neɗɗo kadi tinniɗo artirgol mo ɓaawo wela fii mi ardanaymo ɓaawo mi duñamo fii o feƴƴintin ka dina maɗum mi jooɗanomo ka tumbo ɗatal mi duñiramo sengo ñaamo o yarana laawi bida sincaaɗi ɗin sengo ɗon ma mi duñiramo sengo nano o yarana laawi sincaaɗi wonɗi ɗin ka sera ɗon o wi kono ko pellet min naalima dey ɓe fof maɓɓe kono a tawoyta ɓurɓe ɗuuɗude e maɓɓe ɓen ko jaɓuɓe diina maɗa ɓurɓe ɗuuɗude ɓe min kadi ka naɓoyta lawo ko min e maɓɓe hoɗiɗoyta ɗum kanko iblisu alayhi la'ana koni o wiiri jomiraɗo nokku goo o wi allahu tabaraka wa taala rabbi bima aghwaytani la uzayyinanna lahum fi l ardi wa la ughwiyannahum ajma'ina illa ibadaka minhum almukhlasin qala hadha siratun alayya mustaqim inna ibadi laysa laka alayhim sultanun illa man ittaba'aka min alghawin wa inna jahannama lamaw'idukum ajma'in laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum iblisa o wi joomi min kadi sabu ko majjinirɗalan ko ɓeeɗo kala ko harminɗa mi yahay mi labina ɗum yeeso maɓɓe mi cuɗanayɗe ɗi harminɗa ɗin ha mi kaninana ɓe kala ko tawata kon koko rewirteɗa kon an allah azza wa jal oɗum hannde a yiyay ɗo jiwo hino fembo tawa fembagol no ɓuranimo tiggare jiwo ɗe gandi le cuɗari sonnajo no jeeya e muɗum sukkundu makko nun ka kono tawa fembagol taƴa ndun ɗon sukkundu no ɓuranimo ɗettugol tiggare o tiggo ɓornagol jilbabu mo tawata ko surrowo ɓandu makko ndun fof ɗum ɗon no kaani yeeso makko kono ɓornagol peppetum kun tawata ko wirtay kummo yeeso e ɓaawo ko ɗum ɗo woni ko ɓuranimo eyi golle cheytane la uzayyinanna lahu ko wona noon a yiyay ɗo goɗɗo hannde suka tawa fembagol pelette joɗɗina ɗo juburu molanano no ɓuranimo waɗugol kufune ka hoore ta ko kufune diina kufuneji diina ɗin ɗin ɗon himo saliɗi kono kepije heeferaɓɓen ɗen ɗon himo suɓiɗi ayo ɗo kufuni molanagi tawa sa ndaari tun a tawi ɗum ɗo ko heeferaɓe yimayɓe américain ɓe ko nandi e mum ko ɓen o nandindini ta ɓen ɗon no ɓurani yuppugol tuuba makko mban ha ka buse no ɓuranimo tentingol conci ɗin ka ley kolɓul ka dow kolɓul jon no yehi ha fewdo tentingol conci ɗin e accitugol waare nde wonano wiyede ko sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam sukaɓe ɓurɓe ɓen sali jongalleɓe hewɓe si ɓiɓɓe mum waɗi ɗum ɓe raɗo ɗum ɓe piya joni noon mba accitugol waare ɓe heɓiri ɗum kadi heeferaɓe nantuɓe inde e tentingol conci ɗin ka sengo dow kolɓule ɓe yiri ɗum heeferaɓe nantuɓe inde wona oɗo basketeur jo kefero américain jo mayɗo ko neɓaali on ɗon woni ko ɓe yirno ɗum ɗon accitugol waare nden peñande ha gasa hay siko veste o waɗi o taƴeno mo ka sengo dow kolɓule makko ɓe ƴetti ɗum ɗon hande sukaɓe boyi atayno acciti waare ka hal konko ɓe waɗi ɗon ko ittiba'an lirrasul la na ñentingol nelaɗo alayhi salatu wassalam fewdo ɓe wiyano ñentine nelaɗo on kaani ɓaɓe wiyama ñentine oɗo mo tawata ko kefero on laɓa conci ɗin kadi ɓe taƴayɗi dow pantalon kun ko kun seeɓi o ko kun seeɓi haray kun ka dow kolɓule fewdo wonno ñentingol nelaɗo on alayhi salatu wassalamu kaani ɓa woni ñentingol kefero on foti laɓa mawɓen kadi fewdo tawno ko ɓiɓɓe wonnoɓe ñentinde nelaɗo on tawi koyeɓe piye ɓe raɗe ɓa joni woni ko ɓiɗɗo mo tata fi kala mo acciti wara aray mo acci juburu fi kala mo tentini conci ɗin kono ara tuba mammo yuppimba ha ka buse on ɗon raɗatake e galle ɗe unzur hal ra'aytum athara cheytan ndare batte cheytane on e yimɓeɓe la uzayyinanna lahum wa la ughwiyannahum ajma'in ñande yuɗon ɗo jiwo américain jo o yimi tawa himo waɗi pantalon o waɗi niqabu bimbinde ñande o yiya e jiwɓe no waɗa ɗum ko ɗum nelaɗon makkono alayhi salatu wassalam la tattabi'unna sanana man qablakum hadwa alqudzati bilqudza
hatta law dakhalu juhra dabbin la dakhaltumu be ma kono ɓurɓe ɗudde moftede iwtire ɓaawo yahude nasara haysi koye nder ngayka hara ko e nder ngayka sagari ka annduɗen ko ngayka ka tawata ko ngayka ka yaha yaadu woturu wanno yaari nano e ñaamo yeeso e ɓaawo si ɓe yehi haa nder ton on jokkayɓe si wona yogaaɓe mo ko ɗum wonde yiɗe onde idan oɗon cheytan ɓa alhaali o woniri ni o wiiri ni o wi min kadi mi majjinayɓe ɓe dendanigal maɓɓe sina jiyaɓe ma ɓe laɓɓinɗaɓe allahu wi ɓen ɗon a wawataɓe ɓe amo kala cheytan wa innama sultanuhu ala alladina yatawallawnahu walladina hum bihi mushrikun ko shirkanayɓe mo ɓen kafidayɓe mo e allahu ɓen e yiɗuɓe mo ɓen ko ɓen o mari doole e muɗum innahu laysa lahu sultanun ala alladina amanu wa ala rabbihim yatawakkalun ɓen ɗon wala doole wayma kanko cheytan o wiiri ni joni mi wi he jiyaɓe am moƴƴuɓe ɓen ɓen ɗon aybata doole maɓɓe si wona ɓen ɓe tawata ko bewɓe iwtirɓe ɓaawo maɗa ɓen ɓen ɗon noon an e maɓɓe mi hebbinira o yiite jahannam an e ɓen ɗon ɓe suɓike iwtirgol ɓaawo maɗa ɓe andi ngaygu ngu añuɗaɓe ngun an e ɓen ɗon mi hebbiniroya o yiite jahannam ɗum waɗi oɗo cheytan jomi meɗen tabaraka wa taala haɗi en jokkugol laawi makko o wi ya ayyuha nnasu kulu mimma fi l ardi halalan tayyiban wala tattabi'u khutuwati cheytan innahu lakum aduwwun mubin innama ya'murukum bis-su'i wal fahsha'i wa an taqulu ala allahi ma la ta'lamun e yiyamiraɗi makko ɗe allahu wi cheytane oɗo ko gaño mon mo ɓangini ngaygu taw jokku laawi makko ɗe o yamirta on si wona bone e fahishankako e nde feno toon kadi bakkomi allah azza wa jalla ko ɗum ɗo woni yamiraɗi makko ɗe ɗum joni mi wi'en ya bani adama la yaftinannakum ash-shaytanu kama akhraja abawaykum min al-jannati yanzi'u anhuma libasahuma liyuriyahuma min sawatihima o wi kono yo ɓiɓɓe adama to on jaɓu iblisa jamforo on wono ɗaynirno noon nene mon e baben mon ka aljanna aɗi gandi no ɗayniri ɓe no ko ɓen ɗon watti yahanne tam tele allah azza wa jalla wiwno adama few ko ayyo adama an e sonnama hawa hoɗe ka aljanna ɗo ñamon kala ko on ɗo kono ngalɗa leggal woɗɗito ɗon ngal o wi rentoɗon noon kadi e cheytane ko gaño mon goyi kanko iblisu alayhi la'ana o araniɓe fa waswasa lahuma cheytanu liyubdiya lahuma ma wuriya anhuma min sawatihima wa qala ma nahakuma rabbukuma an hadhihi ash-shajarati illa an takuna malakaini aw takuna min al-khalidin iblis wi hey adama an e hawa andi ko no allah hadir yo ngal do leggal ɗiɗa fof o newnani o yo ñaamu adama ɓe maaki o mi anda iblis wi ko fiiwata o wonu malaikaɓe waɗi so ñaami ngal ɗon tun o wonta e malaikaɓe o wi ma ɗon ko fiita o luttuka aduna ɗo mo faala o yaltinoyde ñande go taw luttuka aljanna ɗo mo faala o yaltinoyde makko ñande go ɗum wonani annabi adama ngalaw iblisu alayhi la'ana o wondani ɓe allahu wi wa qasamahuma o dari o wondiri inɗe allahu ɗen o feni ha gasi kanko iblisa o wondani ɓe ha gasi adama hooli kamɓe sonnajo maɓɓe on ɓe ñaami leggal falamma dhaqa ash-shajarata badat lahuma sawatuhuma wa tafiqa yakhsifani alayhima min waraqil janna ɓe ñaami leggal ngal tun conci ko ɓe ɓornino kon fof ɗi iwi e maɓɓe joni noon ɓako ɓe tagiraɓe fitra hersa ɓe tawi yoɓe wirto ɗon e yeeso ɓen ɗon malaikaɓe ɓe wawata ɗum non ɓe naati e tettugol baape leɗɗe aljanna on ɓe baka e farjuji maɓɓe ɗi ko ɗum waɗi kalmo koɓɓen ɓe maaki wonde fitra on e ibnu adama ko hersugol si tawi a yi ɓiɗɗo adama hande sonnajo no yalta o feññina kanko sonnajo on farju makko on e kene o feññina cuɗari makko ko laba e makko kon ka kene oɗo o wi e fitra insaniya o hoti e fitra mummunteji ɗi ese ko mummunte woni andiraka tuuba ka ko mummunte woni andiraka wudere joni noon si tawi ɓiɗɗo adama sonnajo mo tawata ko pirtenoɗo misal on ɗon watti yaltude tawa ɓornaki haray o yiwale fitra insaniya o haray o wiye makko ɓulle no yaltude galleji ala jiiɓe e hajjaɓe tawa yiɓe renti ɗon eɓe jooɗi no hawni ɓe haɗata fes ko ñande on ɗon allahu faabimo o waɗi hijabu o ko nden ñande yiyata tana on ka nder galle nden ñande noon tana mo memminanoki nden ñande o memminoyto kanko cheytan o hoɗi ɓe yalti e nder aljanna on allahu tabaraka wa taala yaltini ɓe sabanede maɗum ɗo idan rentoɗen e oɗo iblisu alayhi la'ana allahu ko wi en kon innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir ko ɗum ɗo noddirta yimɓe ɓe si ɓe laatike kadi ɓe woni yimɓe yiite
ɓe ari par ce que aduna ɗo taw si o jokkima yeddi no gaynorɗa yeddude o yiltoto ɓawo ma ka mathali cheytani is qala lil insani kfur falamma kafara qala inni bari minka inni akhafu llaha rabbal alamin o jokkete ha yedda tun e nan jokku lawol ma joni ɓa yeddi an on albarka wonga wonɗa min miɗo hula si ɓe aroyi kadi ɓe tawoyi ɓe naati doyi e makko yiite jahannama yakunu lahu mimbarun finnar o heɓay mimbar ka nder yiite si ɓe naati kanko yimɓe ɓe o noddi ɓen e konu makko ngun o ƴawa e wanna ɓe khutba wa qala alcheytanu lamma qudiya al amru inna allaha wa'adakum wa'ada alhaqqi wa wa'adtukum fa akhlaftukum wama kana li alaykum min sultanin illa an da'awtukum fastajabtum li fala talumuni wa lumu anfusakum ma ana bimusrikhikum wama antum bimusrikhi inni kafartu bima ashraktumuni min qabl inna adh-dhalimina lahum adhabun alim kanko sheytane o ƴawa gangunal makko ngal o wi'a ko no yo notinoɓe lam allahu tabaraka wa ta'ala o fodno on fodore o wiisi on maayo immintinayo o ñaawayo o yoɓamo kala joddi muɗum kanko o honni fodore nden min mi fodi on fodore mi feni e mayre mi lundinde par ce que mi foduno on haray ko a suka taw si a yehi ha duuɓi maɗi no juuti ndaari soro ma ndaari pati ma onon ko iwdi juutuɓe duuɓi onon ko ɗum andira ɗum a yaali mawɓe buy ka hoɗo mon an kadi ñande goo ko ha ɗon si a hewti ɗon a tuubay hewtali ka maya taw maɗum o bakkatu mo wonɗade no fanɗi no woodi waruɓe gulluji yimɓe ko on bakkatu ɗon allah on hilnoy to yawmal qiyama an ko kon da faggitade ɗo ko to sokoy ni o wi mi fodi on fodore ha gasi fa akhlaftukum o wi kono noon ande dey fewno wonnoɗen ka aduna wama kana liya alaykum min sultani min hari mi ala doole e hoore goɗɗo mo hay goto e mon fokkitali ka juulirde mi sakkimo ka lawol min a yata mi pooɗimo ka mi waddi e mum goɗɗo e mo ta o hay goto e mon jooɗaki ka suudu mo wi amoyta mi ari mi pooɗimo mi daasimo ha mi naadoymo e nder kameteɗo hay goto e moɗon jooɗaki ka makko mi addanimo biniri beere mi hoƴimo ndi forcé mi waɗanal ɗum goɗɗo e mo hay goto e mon fokkitali ka duɗal mi wimo o hewtoyta toon mi pooɗimo wama kana li alaykum min sultani illa an da'awtukum fastajabtum li mi dari mi noddi on allahu noddi on sali ɗon ko allahu e nelaɗon alayhi salatu wassalam noddi on ko notiɗon lammin joni noon hande ka wonɗen ɗo min mi wallata on mi faabotako on faabotako lam mo kala wakkoto ki ɓuri nder ɗo ma ana bi musrikhikum wama antum bi musrikhi wana min faaboto on ɗo wana onon faabotol si o wowli ɗum yimɓe ɓe watta dartude noon almamiɓe maɓɓe ɓen ka mere wonannoɓe ɓe yeeso ɓen ha ɓe yari beere noddunoɗo ɓe ɗum noddunoɗo mon ha o waɗi zina noddunoɗo mon ha o waɗi bid'aji noddunoɗo mon ha o waɗi shirkuji e ko nandi e sifa ɗin ɗon piiji ɓe daro noon ɓe fewta ɓen no wa qala ad-du'afa'u lilladhina istakbaru inna kunna lakum tab'an fa hal antum mughnuna 'anna min 'adhabillahi min shay joni sheytane wi o duncantamen goɗɗum minen ko onon men jokkuno ko onno wonno almamiɓe amen ɓen ko onon men iwtirno ɓawa mum ka shirku ko onon men iwtirno ɓawa mum ka bid'aji ko onon men iwtirno ɓawa mum ka amugol ko onon men iwtirno ɓawa mum ka waɗugol zina ko onon men iwtirno ɓawa mum ka wujjugol ka ñamugol riba e ka heɗagol musique e ko nandi e mum joni yarli onon on duncana men goɗɗum e lette allahu ɓe ɓen noon kadi daraɓe ɓe inna law hadana allahu la hadaynakum ɓe inna si allahu fewnuno men goye men fewnayno on imam mujahid ɓe maaki kamɓe almamiɓe ɓen ɓe daroɓe fewta leyley ɓen ɓe inna ɗon andi kon ɗum watton ɓe inna ko watton ko naadi yimɓe aljanna ɓen aljanna ko bima sabaru joni onon o yii lette de wonɗen e muɗum ɗen joni muññi hara o wullali hara o woytaki ñoƴƴo ɗon fi kala lette ɗen no muusi ndaren si allahu yaltina en ɓe maaki ɓe waɗa ɗum duuɓi ɗi tawata ko duuɓi 100 tawa yiite ngen ko woni ɓe ƴakkude kon e lette ko ɓe woni heɓude kon fof ɓe ala sonkude tawi ɓe ñoƴƴade fi muɗum si tawi duuɓi 500 ɗin timmi ɓe tawi ɗum ɗon gasali on tuma ɓe inna ɓe awa joni allahu ko yaajuɗo yurmede joni toroɗen mo ndaren si o accay ɓe toromo ɓe nodda ha ɓe tawa gasata duuɓi 500 kadi taɓe noddude on tuma ɓe inna ɓe sawa'un alayna ajzi'na am sabarna ma lana min mahis ɓe nawano fota tere men joni muññiɗen lette ɗen ɗe meeɗuɗen ɗe ma ronkuɗen muññade hoore majje alaka bako ɗen ɗeɗo ko be meɗen
kanko shaytan o daro en nabe min ko kafidu non lan e Allah ko fof ko fenade mi yeddido min e Allah e bindiray non on e bindiri dum ko e bindirtaaki min na mi rewete ko Allah azza wa jalla tuni rewetedo e gonga o daro en jon non mi toñu no toñu dum inna zalimina lahum adhabun alim gebal ngal marana don ngal ka la kharado ko de lette de wonno yiwde do idan haray rento de moƴƴa turki Allah subhanahu wa ta'ala Allah tabaraka wa ta'ala tabintina en gondinal meden ngal anko subhanahu wa ta'ala o burta en faminde dina kan o arsika en labbinangol mo en kongudi meden din kanyum may golleji meden din o arsika en feppondirgol e sunna nelaɗo alayhi salatu wassalam o wallito en ne ugol ɓen gureji meden din e hoore kaɗo dina o tabintina en e hoore ko yiɗi o wela ko o danda en boneji oɗo iblisu alayhi la'ana e boneji wonkiji meden din e boneji cuɗariji ɗamɗo gurnan aduna o waɗa ko ɓuri mawnude e himɓe meɗen nden oɗo aljanna makko o arsika en enen e ɓengureji meɗen e neniraɓe meɗen e babiraɓe meɗen oɗoygol e ɗiɗo aljannaji ɓurɗi towde woni jannatul firdaus hada wa billahi tawfiq wa akhiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin wama kana fihi min sawabin fa min allahi wahdahu wama kana fihi min khata'in fa minni wa min ash-shaytani wallahu wa rasuluhu minhu bara. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Laawol kisal ko laawol peewal e ɓantal.